Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Narabyan ka man, Joyce. Ay, pasensya kan Daniel Lakay. Nag-overtime kami ngamin. Ay nawaw, overtime la ka na yun ay. Gagangay na Trabaho nga ruday, jay. Nakababain mat ano saan ko nga aramidan ti trabaho. Ag-resign ka latan. Sayang mat no ag-resign da tao Lakay. Sayang tinarugyak. Un atan agpas ngay ka. Awan mo tanti oras mo ngang trabaho. Ang Tapno may pamaysam mo't ati atensyon mo kada kami iti anak ta. pagpanunutak pa'y anaimbag Lakay. Narigat mat no ag-resign na kat pagbabawyak to. Narigatanak nga taan nag-apply ide. Anya ko matipagbabawyam kat addaak mo't ngagtrabaho. Ag-resign ka kit din. Tapno addamot lang agluto ka nagdalos diti balay. Mari Joyce, pudno ka day. Nag-resign ka kanumay. Hay, wan maririka. Nag-resign ako. Ay nawaw. Abay ngay Mare. Sayang mo ti trabaho. Isuma nga minti kayat nila kay kumare. Nang runa pa'y kat dandani akon agpas ngay. Ala, mabalin mo't nga ag-live ka Mare. Ti kayat nila kay ko kat agresign na akmare. No saan kong aramidan ti kayat na, sigurado nga agapa kami. Ay nawaw. Saan mo takasta ni Daniel? Di saan kayo pa'y nagkalaysa? Nakasingsingput mo't iday. Idi laeng mare. Idi nagsikug akon. Rimwar meten ti dagas nga ugali na. Ay, narigat ta talaga ti agpili iti pakiasawaan, Mare. Adalata dagiti agin sisingpad. Ngam no agden na kayo, rumwaran ti dakas nga ugali da. Ay, wan nga rod mare. Man-mano ti lalaki akas kanila kay mo. Hangam sayang, Mare. Sayang launay. Saan-saan ang nagtrabaho ni Kumarim Joyce bakit? Saanin, Philip Lakay? Ay nawaw. Apay nga. Ay, nag-resign ka numay. Anya, sayang matano nag-resign. Sayang tinarugyan na. Ay, suka no mo nga minti kayat nila kay na. No, di na kano aramidan ti kayat nila kay na. Ay, aga pa da. Oo, nayan ni Pari Daniel. Di na pampanunutan na mayat ti trabaho ni bakit na. Ay, narigat ti agsasaula kay. Mabalin mo't nga aglive ni bakit na no ang pasngay. Ay, santay nga amo No niya ti kapanunutan na, BJ at Daniel. Ada ko, Joyce. Nasaya at mat ta nasapa ka anagawid Lakay. Mutoy man ti chinelas ko. Nay, kat no asidagla ang matken ka. Ay nawaw. Ada ka nga ro may baon. Anya? Awanon ti ado asaw. Adoy. Nagyamanak. Oh, mangidasar ka mo ta, niti ka nang ta. Mabisina ka. O sige, ayaban kanto inton makaidasara kon. Aday niyog kaw anatang, Diyos anak kaw. Nay, nagadunday tananang? Ay, nawaw. Ninayunak Tamo ka sa pulam ti nasustansya amakan. Ay na, agyaman naklaunay nanang. Pasensya ka, no italaang nga nakaumayak. Hindi pa'y kumalunay sa plano ti agpasyar ang amaw nga ada kay ti trabaho. Hawanan trabahok nanang. Anytime kat mabalin kayo nga umay. Ti trabaho mo iti sintrungay. Awanin ananang. Nag-resign akon. Anya? Nag-resign ka, kunam? Wen,
Isumat nga minti kayat nila kay ko nanang. Tapno maipamaysak ka no ti atensyon ko iti pamilyak. Nang runa kat manuabulan laangan agpas ngayak matan. Ay, saus! Mabalin mat! Nag-live ka! Wan ako mananang. Sana balay, taadamat kit din ni Daniel. Ti kunana kat iso ti agtrabaho. Ay. Sapay la kumaa. Matakduran na dayta, anak ko. Oo na yan, Joyce. Ano sam ka di lakay? Sana ka makaturog no kastalaan. Maturog ang latan ni Salas. Sikat ti makaam mo. Kasanumat ngamin, inuras latan ng isang sangit ta anak mo. Madi nga rod tirik nana, di mo maawatan day taaya. Kasanuak nga raw, nga da trabaho na itong bigat. Tapno awanan ti adu asaom, mapankalatan ijay salas. Ay nawaw, matnag pa lang amin. Makaparurot ti kastoy. Bigbigatan anapudot ti ulom si ka Daniel. Apay ka di aya. Agtal na ka man si ka, Joyce. Kita manapudot ti ulo kita. Di mo mat nga rod ibaga no anya ti makagapo. Sakla ka na yun ang ti mabambanog. Anyat ko nam. Tapno ibagakin ka, nabanluga ko iti katatrabaho. Agrik-reklamo ka kaday ah? Hindi mo ngamin amot pagdaldala na kita ka. Saan lang asika ti mabambanog Daniel? No awan maitulong mo, nasaysaya at no agulimag kalatan. No agsasao ka, kaslaawan sir-serbik iti imatang mo ah. Nasurok dua atawanan nga agan anusak iti kasta pa nagsasaom kanyak, Daniel. Ano naman? Awan maitultulong mo kanya. Nalipatam samet asika tinangibaga nga agrisaynak. Sika tinangipilit nga agikatak iti trabaho. Takunam akabaalam ti agtrabaho. Ngam anya nga ita. Jak maawatan ti kasta nga ugalim, Daniel. Kumusta ka, Mari Joyce? Ay, maistresak nga rod, Mare. Ay, nawaw. Abay, ada ka di parikot? Kanayon langan anapudot ti ulo ni Daniel kanyak, Mare. Ala, iti anya ka nung mataga po. Jakman amo, Mare. Uray simple aba naglaang, kasta unay ti ungat na. Ala, nalabos mo ti kasta, Mare. Ay, uwan nga ron, Mare. Manumatan ti tawan ti anak mi. Ngam aging ga ita, awan latamot nagbaliwan na, Mare. Nalipatan na samet nga isu tinangibaga nga agrisaynak iti trabaho idi. Ay, sos, ikamkit di iti pagnakman na, Mare, marmarwam. Ay, panagkunakat saanan nga epektibo ti kastaken kwa na, Mare. No agsasao kat kaslaawan sirsirbik ken kwa na. Panagkunakat nasaysaya at no panawak latan. Ay ko, sika amare. Sika ti makaammo iti mapaspasamak iti uneg ti pagtaengan nyo. No, anya ti ammo mapagsayaatan nyo iti anak mo, ay ko, isulatan na ti aramido, mare. Adda aklaeng ditoy amang suportaken ka. Itay paya makadlawak pari Daniel. Makadlawitan niya, pari Philip. At dan samet, parikot mo, pare. Masiksikuran nga ron, pare. Masiksikuran itay. Basta, nadagsan ti bakbaklaya kita, pare. Isumad lang ay makanayo na napudot ti ulom, Huwag, pare. Makaumamat nga minudad duma. Anyat makauma, pare. Basta, naibaga, sigurado adi nakmat lang maawatan. Ay nawaw, kaslasan, damot nga agam mo no kasta, pare. Nagtrabaho na kitin, pare. Di tan pagsaritaan, di may papanitid ay abanag. No sinaan ni Mary Joyce day a Daniel ay saan akong amas daaw. Ay nawaw, apaya kastamot tanti bagbagam ri ka bakit? Ay kuwan ta aglablabos mo gayam day a taaw lakay. Ada ka di inaramid na ka ni bakit na? Ay na, pagpupudutan na ka nung nga rod ni bakit na, feeling boss ka no, ije balayda. No agsasao kat kaslawan sir-serbi ni bakit na. Anya, Wen, iso tinangibaga nga agresign ni bakit na. Ita, agreklamo ka no. ay,
Nagilokon na dya, pare Daniel. Agar-aramid nga raw. Kasaritak to man intong bikat. Aywan alakay. Bagbagaam. No, ipangag na ka. Agam no di na amot mabagbagaan. Ay, may amlaktan lakay. Oh, i-budget mo, Mart. Ay nawaw, umanay ayamat ti sangaribo. Kat no naibusan ti bagas, Daniel. Naitalangan, tinabati akwartak. Anya? Noan niya ti adda, iso ti i-budget mo. Wan kayam, at ito'y tinabati ang fried chicken. Isulatan ti sidan tayo, iti anak ta. Iti kasta kat makatipid tayo. Naa, si kapay lang ti adaganas na nga agsa o iti kasta kanya? Siyak ti mabambanog nagtrabaho. Iso di kagbalin na demanding dita. Tapno ibagakken ka, si ka tinang ibagang agrisaynak. Ita, agreklamo ka akasta. Agtal na ka man. No kastoy matla ka nayon, pumanaw kamilangan iti anak ta. Kabaalak ti agtrabaho para iti bagik. Pagan anok ngay takwartam. Ay, unay kayo mutan. Panaknakak akabaalak abyagan ti bagik kan ti anak ko. Nga oray awan ti tulong day a Daniel nanang. Ay, saus. Apay, saan ka di ang maala day tay? Tinasaya, tasaritaan. Ay nawaw, saanan nanang. Naibusan ti pasensyak para kinkwana. Kasano nga ro doon ti anak yaw? Kan pagtrabawam ko ba ka nabayag mo tayo na nag-resign ka? Aga brudak nanang. Anya? Aga brudak tapno makaurnungak. Jak kayat ti agbalin a martir para iti dayja a Daniel. Jak lakit di maanusan ti kasdi a klase ti asawa nanang. Aga-abroad ka gayam. Wen, pudno ti indanon lakin ka. Apay? Mabalin mo't nga urnuson ta ti parikot iti nagbaatan ta. Bakit? Ay nawaw, awanan Daniel. Nabayagan a dinadaal mo. Di bakit mo't baliwa ko ti kas niyang ugalik. Saan akon nga gisawang iti pagsakit ang tinakam mo. Saanan? Nakapangedeng akon kat saanan nga agbaliw dayta. Kasano nga rudan ti anak ta? Sino ti mga sikaso kenkwana? Adamat ni nanang, iso ti pangitalkak iti anak ta. Jak kayat ti agbalin a martir, Daniel. Saan ko nga isugal ti biag kan masakbayak iti lalaki akasken ka. Nagamrod mat gaya man ni Joyce, paray. Wan, paray? Awan nga ruda na, paray. Pinanawan na kan. Desisyon na mat na dyan. Saan ko mat ngayon baon nga agabrod? Nagabrod, kapoy taramid mo. Sana nasaya at ngan anderam ti asawam, pare. No nakatumpong kay ti babae anatured, kan sana martir, talaga panawan na ka. Sa balay ti panawan ni taan, pare. Anya? Adda na ti babae anatutured, kasi ti asawam. Medyo madanagan ak nga ron, pare. Kasano langan, amuna iti abroad. Kasano aklangan? No nagsingsingpet ka lang kuma, saan ka kumangagparikot ita, pare? Ang manyangay, kahit nasakit mo't ngamin ti panagsasaw mi asawa, mi dagdenden na kayo, pay. Imawawag ka din ni Diyos kada kayo, nanang? Mait. Apay ka day. Kumusta ka no, ti kasasaan na iti abroad? No kasta nga agsasarita kami ka madlaw ang naragsak mait. Ang mga nada na amuna ichay. Ha? Anyat ko nam, Daniel. Amangan ko naknod sa bali amang parparagsakin ko na ichay, nanang. Ay nawaw! Tila mapampanunot mo, mait. No da kayo ti salbsudag. Okay lang ka day, makiasawa man na ni Joyce, iti sa bali. No may papan iti day taabanag. Ni Joyce, ti agdesisyon. Sana gapaw ta konsentidura nga ina. Gapaw, ta isula ang ti makaamaw, noan yaman, ti nagdalanan na, kabayatan ti panagdindin na yaw. Anang, Masino ako mga yamang ibagay ti rumbang nga ramidon na. Saan mo asyak, tinakapadas kadagiti, nagdalanan na. No, kasapulan na pagsaritaan yaw, ti may papaniti day taabanag. Arami din yaw, anak ko.
Joyce? Nay, unay kan mare. Kasla naklaat kamat ang nakakita kanya. Dakkel tinagbaliwa, mare. 2 taon mo lang iti abroad ng... Allah! Kasta talaga mare. Uray mabambannog ka iti trabaho no awan ti asawa asakit iti ulo. Saan ka amalo siyang? Wandayam, chocolate para ken ka mare. Allah! Agyaman ako na'y amare. Agad, anya ngayon ti plano. Agsubli ka pa iti abroad. Aywan amare. Agtrabaho ak iti duapay atawan. Allah, kaya't kumuti agabrod, mare. Ha mga no di nakapalubusan ti asawa, mare. Ni Philip pa iti kunam. Sigurado nga manugot day jay, mare. Nangruna pa'y ka para mo lang mo ti pagsayaatan ti pamilya, me. Ay kat pagsaritaan nyo pa'y anaimbag ka nila kay mo, amare. Saan analaka ti agabrod? Nag-awid ka mo't kaya man. Nagbakasyon laang. Hindi mo mo't imbagbag ang agawid ka gaya mita. Iti anya kumaaga po nga ipakaamok pa'y laang ken kati may papan iti panagawid ko? Gaputa siya ti asawam. Tumal na ka man, Daniel? Ay nawaw, saan kumamot na kasta? Bakit? Ti ko nam siguro kat makontrol na kanya. Ti ko nam kadi kat ipalubos ko abad da kamanan ti kinataok. Saanan, Daniel? Saan akong ngagsubli iti sitwasyon na kasjay? Kasyam na kumamot. Bakit? Idi awan ti trabahok, inparupam nga awan serserbik nga asawa. Nagado ang nagsasakit abalikas mo. Jak ipalubos ang mapasamak manenday ta, Daniel. Bakit? Agbalbaliw ako. Panunutak pa'y anaimbag. Narigat lakit di ti mailawlawan manan. Ay, anya nga raw ti maramidan tayo. No kasta ti desisyon na. Kasanon ti anak minanan. Uray saan kayo ngagdenden na? Mayat lata mo ti biyag ti anak yaw. Tidna patag kat saan yaw. Abay-bayan ti anak yaw. No magkiasawa ngayon ni Joyce iti sabari. Ay, panagkunak kat awan day tay ti plano na. Nariga mo lang no, pilitom jay tao. Saan kay ngagbali na naragsak no, kasta lang anak ka. Urayom latan no kaanaw, mapagawan na ka. Nanang, Awan, sir-serbi ti kumplito a pamilya, no awan, ti respeto yaw, iti tunggal maysa. Tilang anak yaw, ti kaasay. Nay, ulitok manay na. Urayam, no kaanaw, mapagawan na ka ti asawam. huwan nanan. Pagadalam dayta, taintun sumarunaw, di ka aglablabas. Ay, nawaw! Respetuam ti asawam tapno agtalinaet ti ragsak ti pamilyayo. No nabannog ka, aginanaka. Di ka agdarasudos. Di ka mangisawang iti makapasair a balikas. Tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lilia, bakit? Bakit? Ay nawaw, apay ka di ay Bertaw.
Kaririing mo laang. Ay la, madanagan ak launay, bakit kao? Naa, anya launay ti pagdandanagam aya. Natagtagainap ko ti anak tang agtrab-trabaho di syudad, bakit? Kat, Natagtagainap ka o amasikog ka numanay. anya? Pudnaw ti ibagbagak, bakit? Ang mga nikit din nagpasikog manan ije syudad. Ay awanan manayunan tumanan ti awiran ta. Naimbag kumamot no responsable dagiti nakasikog kenkwana. Saan mo't nga raw? Dahita nga raw, bakit? Jay imuna ken may kadwa nakasikugkan kwa na. Awan, di da pulos nagpagpakita. Sa pala kumaa, nasana pudno tinatagtagainip ka. Hay, iyad adayom apaw. Hay, makapabannog ti mangisursor. Naimbaglaangan tanagatang dagiti lakaw. Awagam man jay anak ta, bakit? Ay nawaw, apay ni Rosalyn. Ibagam nga gawid pailaang taggurigor ti aputa. Aggurigor kunam. Ay pinagtumar mo ka de iti agas na. Nalpasan. Awagam ni Rosalyn tapna muna. Jumar! Jumar, apaw! Aday ti silid ka. Kat ni Rosie ngay. Adamot lang ijay, bakit? Nakaturog na adwa. Ay, una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Parikot matla akanayo nan ti sumangsang bay. Hello, Nanang. Kumusta ka dita syudad, Rosalyn, anak ko? Ay, kung nasayatak mo't, Nanang. Apay nga mawag kayo. Aggurigor mat ngamin ni Jumar. Ay, nawaw. Kapag tumaron nyo iti agas na, Nanang. Nalpasan, inyawag ko laang ken ka, tanunawaya ka kat agawit ka kumapay. Ini, sana mabalin na, Nanang. Amuyo mo't nga da trabaho dito eh. Apay awan day off mo aya. Ada, inanak mo to na aday jay, Nanang. Ay na, mano abulanan asaan ka nagpakpakita ka dagiti ubeng. Ni Nanang mo't, saan ka diyan ay bagak kada kayo, abisi ak dito eh. Saan mo't nga ruda mabalin nga gawid ak no kay kayat ko. Mga nuy, supay kit di at ipakaikatak iti trabaho. Kat, kasano nga rudan day ta? Ay, Nanang, anusan nyo pa'y lang dagiti apo ko yu dita, Ay, na yun, aya? Sino di kinasarita mo iti cellphone mo, aya? Ay, kuha, aawan day jay. Apay nga rin nga madayo ka. Ibagak man laangan, tapno di ka agduado kanyak. Ni Nanang jay imawag. Anya timbaga na. Ada ka di parikot? Ada emergency? Wano anya? Awan mo di. Kinumusta na klaang. Kung naklakit din, ada emergency. Ala, aginda ka nga rudan ta maturta. Nagturbrasak pa'y biit. Muna ka na maturog. Masapa pa'y ti trabaho intong bigat. Okay, good night. Ala, good night. Marinelia, kumusta ngay ti gurigor ti apukaw? Ay, kaasi na. Nakarecover matan dya ubeng, maray. Ay, pagyamanan tayo iti Diyos, Maray. Ay, wen maray. Kay, naghawid ka din ni Rosalyn. Saan nga ron, maray? Inawagak, ngambisi kanumat iti trabaho na iti syudad. Nuapay nga may nga ijay tinagtrabawan na. May mayat kumaan no ijay sintraw. Taas iduglaang, Maray. Saan na mayadayaw kadakayaw? Isumat ti kunamay, ngam di namat ngamin kayat, maray. Ay, talaga nga ijay syudad ti kayat na nga raw, Maray. Wen, maray. Jakman ammo no anya ti adda iti syudad. Apay akay kayat namot ijay. Ay, dagiti amat ti anak na ngay, Maray. Awan da magyaw, Maray. Awan. Di damot pulos nagpakpakita kada kamay, maray. Ay, sos, kaasimag dagiti ubeng. Jay, sustinto launay kumaa. Tapno saan kay amarigatan unay. No, agadal na kita, kahit kasapulan nyo ti kwarta, Maray. Hay, wen kumaangem, awan mo bibiyang dagiti nakaputot kadakwada. Ni Rosalyn mo't ngamen, basta agpasikuglatan,
Di na mo ti agpili, Maray. Anya nga tano, agawid ta iti lugar mi, Harold. May mayat pa tapno saan ta amagastusan unay. Uwin nga ron, takal ti gastos ta iti abang, sakit awan mo ti trabaho. Kaano nga rin nagbiyahe ta? Ang kasanungatan ti trabaho. Online ti trabaho. Adamat siguro signal ijayan nyo. Adamot kit di ah. Nasayat nga rin no kasta. Makatrabaho aklat ta ijay. Awan, ijayak mo't laangan nga agpas ngay no bilang. Mabalilat tamat no ijay ti kayat mo. Awan parikot di ta bakal. Anya ti kayat asawon day toy, Rosaline. Ni Harold nanang, nobyo. Ay nawaw, agkarasikog kamat. Nagpasikog kamanan iti sabali a lalaki. May katlumatan day tasikog mau. Sa bali ni Harold nanang, responsable a lalaki ti nobyo kita. Ay siguradum lang, Rosaline. Aywan gayam, di yu kumapay ibagbagakin ko na nga anak ko da Jomar ken Rosie. No kasta, di na amaw nga dadwa nga anak mo ditoy. San pa'y nanang? Ayawan mon, Rosaline. Kasanuno di na maaklon dagiti ubeng. Siyak ti makamo nga agpalawag ken ko na nanang. Ay, talaga di ka agpampanunot. Nang, adda trabaho ni Harold. Awan pagdanagan yu, taadda kwartana day jay. Kabailan na nga ipaay dagiti masapsapul ko. Hay, Jack, amuking ka. No kasta, da kayo gayam titimagdar nga inakan ama nagiti apuyaw. Why, kasanumat nga main. Saan ba ta nagpakpakita nagiti amada? Kasi dangot tata, naku nampay. Diyak man nga min amoy ti dadya Rosaline. No apay nagpasikog pa ilang iti lalaki akas jay ti galad na. Anyat kunayo tata? Ko Harold. Lawan kaun. Kaya't kadi asawon day ta. Nga anak ni Rosalinda Jomar kan Rosie iti sabali a lalaki. Ay, sana kaun nga gilimod kan ka, Harold. Pudnaw, tinaybaga. Anya? Pengen libod na kanyak ti may papan iti dahi ta abanak. Oray siyak. Jak met amaw no anya ti plano na. Talaga analay nga mangilimod da dya Rosaline. Tauray da kami. Di mi amaw nga dagaya mong karelasyon na. Ti awanan bain ang babae. Agwin naswastan, Rosaline. Da ka di basol ko, Harold. Ay nawaw. Agin di dyan mo kapailaan. Di ka maawatan, Harold. Impudno ni tatang ti may papan ka nagitubing. Anya? Amukon ti palimod mo. Harold, pagsaritahan ta kumana saya at ti maipapanditi da ito yabana. Saanan? Di ka madanagan. Mangtudak iti sustento ti anak ta. San ka di aplano ta ti mangalay ti papel ta? Di mo namnamay na mapasamak pa deta. Ulbud ka, babae. Sigurado nga adupay ti palimod mo, adyakan mo. Sana po no day ta, Harold. Naramid ko lang ang tikas jay. Tadyak kaya ta makiwin naswas ka kanya. Amok mo ta di mo maklon no bilang laang. Pasensyakan, nga makiwin na suwasak ken ka itamot lang. Saanan nga baliw deta. Pangasim, Harold. Di mo kumamot aramido ti kastoy kanya. Linoko nak lang. Linoko nak itilas od di dua atawan. Anya kayo magtantatang? Ay nawaw. Adya ti basol ko aya. Abay maging bagayo ti pudno ka ni Harold. Awanan ah! Bay mayatin anamuan na tipudno anak ko. Saan atong palbiyag kat mailimod mo tipudno kenkwana? Nakiwin naswas kat ngarod kanyakon. Ano iso ti desisyon na? Awan maramidan tayo. Di bali nadamot itid na sustento para iti anak yaw. Didak ngamin maawatan tatang. Kasanuak ngay no kastalaan. Saan anasayaat nga dalukluk kum apadam a tao? No naamuan na tipudno kat na dismaya. Desisyon na mo day ta.
tinapatag kat aramidin na ti pagrebengan nakas ama ti anak yaw. At niya jay nadamag ka, maray. Nakiwin naswas ka ni Harold ken ni Rosaline. Hay, podno, tinadamag mo, Mari Laura. Ay nawaw, iti anya ka numot ngay agapaw. Ni Rosalyn mat gamin Inlimad na ti may papan kadagiti anak na. Anya? Naimbaglangan tanasayat ni Harold ken kuana. Oray nang ilimad ni Rosalyn ket nagkaray amang tedlatta iti sustentaw. Agraman kwarta amagastos no agpas ngay ni Rosalyn ket isaw ti makaamaw. Ay kahit nasaya at ngarod ano kasta, maray. Nagasatlatan ni Rosaline. Takasta ti kapanunutan ni Harold. Naku nampay, Mare. Saan akas kadagiti dadumaan nakasikog ken kuana nga awan bibiyang da. Hello. Anyat masapol mo? Diya kun maanusan ti kastoy, Harold. Kanayon laangan ang mapuyatak. Anyat kayat mo asawan? Kasapulan na mangalata iti aya. Anya? Tapno ada mga sikaso iti putot mo Si Kangay, anyat aramidam. Ay nawaw, tapno ibagakan ka. Dahito yun ti karigatan na trabaho. Ha? Basta, mangalata iti aya. Agbiro ka, kat sika ti makaamo iti sweldo na. Pagpanunutak man pa, narigat mat ngamin no siyak amin. Awanan ti mabatya para kanyak no mga lakapay itiyaya. Mangipaw-paw itak matiti kwarta para kadagiti masapsapul yaw. Ipakamuk to ken ka no at mabiro kak ayaya ti anak ta. Sige, bye. Naimbag nga aldaw yun, Nana Laura. Ay, kasta mo't kin ka, Rosaline. Ay, anya nga minang ti masapul mo na kaong. Amangan ko no, adam amuyo ang mabalin amatangdanan, Nana. Kasapulan mi nga mintiyaya, Nana. Iyaya, kunam. Nana, tapno ada kumamot tangdanan mi ang mga sikaso iti anak mi. Kahit si Kangay na kaong. Jakmot nga rodin kabailan, Nana. Makabanugmat. Ay, pasensya ka niyang mawan mo ti amok, anak ko. Ni Jenny akanakan nyo ngay, Nana. Ay, awanan ni Jenny dito'y lugar tayo, nakong. Adan ijay Manila. Adda ti trabaho na ijay. Ay, ala, Nana. Tulungan naktuman ngagbiro. No, adda ti am-am mo yo, kat ibagayon tuman kanya. Anya jay nadamak ka, Rosaline. Mangala ka itiyaya ti anak yo ka ni Harold. Unang, tapno sana ka marigatan unay. Ay nawaw, kat si Kangay, anya kumati aramidam. Mapampanugak nga rodanang. Sana bali tani Harold mo ti makamo iti sweldo ti yaya. No, adaman maalam Adamot ipaw-paw it na asustentaw. Dakkel day jay. Kat si ka, aramidam mo't ati pagrebengam kas ina. Ay, hapo nanang. Didak maawatan. Agpada kayo kan ni tatang. Ay, saan anasayaat ti kasta akapanunutam? Mananggundaway kalaunay mat. Ibirbiro ko lang mo't ati paglakaak nanang. Ay. Saan anasaya at agundawayam ti kinaimbag ti padam a tao, anak ko? Naganulakit din nga amo na dyan nga anak mo. Hay, naku nampay, lakay. Kaya't naman siguro ang tagpaliwawang iso akasta. Ipilit na ti mangalay ti yaya. Ay, kat inton agawed, masikog tumanan. Dahil tanga raw, di na panunutay na talumutan di anak na. Nagsasabali pa iti amada. Bagbagaam tuman kit day, lakay. Ay, wan bakay. Talaga bagbagaak day jay. Saan amabalin tikas jay ngar aramidan na? Pananggundaway matan tikas jay. Kanawagam tumait ni Harold. Ibagam adi na itid amin adawatan ti anak ta. Iti kasta kat saan nga agruam. Agyaman ta sinong batam ti awag kaw.
Anyat masapol yun, nanay. Numabalain kat kontrolam ti kwarta nga ipawpaw it mo iti anak may barok. Ha? Kan uray di kan mangala iti yaya tapno saan nga agruam. Mabanbannog kanumod ngamin ti anak yaw. Ulbud na laang dayjay. Kabailan na kaday. Tilaang ngamin sadot na tinangnang runa. Kaya't nalakit day ti agpaliwawang iso nga ipilit na amangala kayo iti yaya. Anya? No awagan na ka, ibagam nga anusan ng asikasun ti anak yaw. Uray awanan ti yaya, tapno adamot aramiden na. Agrasun kalatta nga awanan ti kwartam, tapno saan nga agruam. Hello, ada nakasaritak amayat nga agbalin ayaya ti anak ta. No, sino man dahi ta? Babawiyan pa lang. Anya? Awan kwartak. Awan ipaswildok no bilang lang. Ay nawaw! Ay no kayat mo, di sikat ti mga sikaso iti anak ta. Tapno ammom ti rigat na. Sa anak mo't nga agkurkurang. Amok nga adda kwartam. Di mo lang ngamin kayat. Paidam. Adda ka mo't ang mga sikaso iti anak ta. Apay ang masapol pa lang ti yaya. Ay na! Makaparulod ka! Di mo urayan na siyak ti maumakin ka. Tatalagang idarom ka. Idarom ko tayo dyan, Harold. Awanan bain ang lalaki. Ay nawaw. Itan niya agapaw nga darumaw. Katadamot itid na asustento ti anak yaw. Sobra pa ay. Bagi na lang ti pampanunutin na. Tinakit di kayat ang mangala kami iti yaya? Apay nga may na mangala kayo pala ang katanda ka may. Isupay kit niya gastos. Kasapulan nga rod ti yaya, tatang. Agraraman ka may. Na! Siya pa'y dagraraman nita. Kita saan ang mabalin nga idarom mo ni Harold no awan mat na dagsarabasol na kin ka. Nalawag mo't nga dabasol na. Anya ti basol na, katadamat sustento nga itid na. Ay anak ko, agpanunot ka anay mag, ta ang mga nuinton madamdama kat sikat ti mapabainan ijay. Ang trabaho ako, nanang. No kayat mo ti agtrabaho, dito'y laang asidag tayaw. Anya? Agsapsapol iti dishwasher ti gayam kaw. No kayat mo, agaplay ka ijay tapno asidag laang. Adda oras mo para kadagiti anak mo. Manulaang mo't isweldo ijay. Di mo ipilit ti kayat mo, tawan mga sikaso kadagiti anak mo. Di mo ibaga apanawam manan ida. Kuda kayo mo't kanita atang. No anya ti imbaga, isaw ti masurat. Di mon panggapan ti agpasyudad manan. Dito'y kalaang lugar tayaw, tama nga nuinton madamdama kat agpasikog kanto manan ijay. Saan, nanang? Pangaasim, ta ipangag mo ti maibagbagaken ka. Nakababain ti kasta nga aramid mo. Punaw, tinakuna ni nanang mau. Iso adi kag patangkan, ta kaasi dagiti ubeng no panawam manan ida. Alawinin! Saan ako nga madayo? Kasta saan lang abukod mo apagragsakan ti ipang pangrunam. Panunutan mo ti masakbayan dagiti anak mo, anak ko. Ay, nawaw! Saan laang kuma at ibukod tayo apagragsakan ti ipang pangruna tayo. Panunutan tayo mat ti masakbayan dagiti tattao amang namnama kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay.
Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adak manayin, manang Adela. Ay nawaw, anya manan ti aramidem dito'y pagababangak, Romel. Umayak lang makistambay, manang. Naa, apay, awan trabahom aya? Awan, manang. Kunak man no nag-apply ka. Saan ko ngayon tuloy ta si Madutak? Inton sa marunulat na. Ay sos, saan anasaya at aday taagis istambay latan ti aramidem, ading ko. Italaang mo't manan, manang. Anya nga italaang manan, kat no nagistambay ka iti mano nga aldaw dito'y boarding house ko, idi napalabas alawas. Di ka madanagan, ta sa anak mo't analaaw. Adda trabahok ita. Okay lang, manang. Okay lang no iba tinak ng may sa dito. Ta sa anak mo't nga ubing. Agasamanday ta ginatang mau bakal. Tapno sana sayang tipleti Ay, ibaon mo man ni Romel. Dapay nga min kargak anabate iti ayan ni Mariconay. Siyaklatan bakal. Awan ni Romel dito balay. Ay nawaw, sa di naman ang tinapananday jaya tao. Jak amaw. Saan mo't nga ro na nagpakada? Ay naapaw, adaman siguro nagistambayan na dita. Kasjay matibiyag akayat na. Tagis istambay lang. Ayawanan, nukas tala akanayon lakay. Iti kasjay nga edad na kat makatulong ko ma. Kumaa, hanggang sa bali magtiin ito na rin na. Kasla, adda kadwam iti kwarto ma, Adela. Ay na, adda friend. Sino ay dayjay? Ti boyfriend mo ka di? Ah? Boyfriend mo't asasawam syari. Nihading ko dayjay. Ay? Kung nakit din ti boyfriend mo, ni mo gaya mahading mo. Ay, may manan din na pala sa lawasan ka di? Ay, un nga rod. Pinagbalin na mutan at tambayan ti kwarto nga abangak. Kompleto nga minti makan, kan adda pa'y wifi. Masurunak nga rod, friend. Imbis nga agtrabaho, tapno makatulong. Ay, narigat lakit di ti maadan iti kabsat nga istambay, friend. Naku nampay, friend. Siyak ti masiksikuran ang makakitkita iti kasjay nga aramidan na. Sige. Sige. Naa, gusto mat daytan apa nagbuybuyam Romel. Ay, nawaw. Agawam dito maray tanay. Asidigan ti kalaban mo. Hoy, Romel! Ha? Nay, adda ka ba't gayam di tamanang? Usto daytan apa nagbuybuyam kunak, rabeen. Awan ka di plano mga agawid, Saan pa'y analpas ti buy-buyahaag, Ay, manang? pangasim, Sumapul kakit di pagtrabahuam, tapno saan aday tagis istambay ti ubraam. Awan naman nga ron pagtrabahuan. Ado ti mabalin mo apag-applyan, no talaga akayat mo. Alawanin. Agawid akong tapno awanan ti ado asaom. Ay, apo ka. Say-sayangam ti aldaw kadag ti bambanag nga awan mat kas-askan na. Anyan tulawan ti masakbayam no kastalaang. Huston ti sermon manang. Agawid ak nga runan. Mabiit man laeng, Romel. Apay ka din na lang. Sa dino tinagapwap, narabian ka man na nagaway. Itaya ni manang Adela. Apay ka di. Ay, lukas ta, nagistambay ka man na ni tiayan ni manang mo. Mayat ti agistambay jay na nang. Napigsa ti wifi. Kan libre ti makan. Anya! No addaak itayan ni manang. Awan pagparikutak. Tadda amin na masapsapol ko ijay. Ay, nawaw! Agbain ka mo, iti kabsat mo. Anya ko matipagbain na. Kat kabsat kumot da ijay. Mabambanog ni manang mo ngagtrab-trabaho. Idinto asi ka, relax ka laag. Di mo urayan, mao matikabsat mo kan ka, kunak tumanay. Nalpasan tatang. Nay pastor kontinuang tayo. Nasaya at may nukasta. Tapno saan nga iso paya panunutag. Mapanak manan itayan ni manang Adela. Ay nawaw. Ijay manay. Mayat tagistambay ijay tatang. At dal samad trabaho ni manang mau. Di mapan ko alaan ti tolbag ti boarding house na. Anya.
Amok ti pagtrabahuan ni Manang, tatang. Ay, una yan ti kasta, Romel. Ngala, ang robota kon. Man, ano nga min aya, no di ti balay kalatan. May mayat nga ron, ijay. Libre ti wifi ken makan. No kayat mo ti kasta abiyag. Aggagagot ka. Saan ati nagbanukan ti kabsat mo tinamnamaem. Tadumteng to ti aldaw ama umaken ka. Mangantan, friend. Wen, anya ti drinks mo, tayalaan ka. Saanan, friend? Madimot laeng no innal daw ti soft drinks. Sa bagay, at da puntom, friend. Ay nawaw, niadin mo samot dahi jay, friend. Anya ti aramiden na ditoy? Kita ma, paypayapayan na ka. Umay nang samot manin alaan ti tulbog ti boarding house mo. Ay, una yun day tao. Payapaya ma, ibagam nga isuti umasideg. Ay, plano naman siguro ti mapan agis tambay ijay. Wen nga rod, friend. Kayat namutag dagis tambay iti pag-abangam. Buludok man pa ti tulbag mo, Manang Adela. Apay, anya man ti aramidam ijay? Di Manang mo't makisignalak laeng. Ay, makapasurun ka talaga. Alamot ten di ka matanagan, ta sa anak mo tadugyot. Ay, saan aday ta ti pakasurunakken ka? Masurunak launay, taday tamoten agis istambay ti ubraem. Please mo ten Manang. Ipabulod mo manin ti tulbag mo. Agsagadak to, sakbay pamanawag, tapno di mo mo't ko na. Ay nawaw, di ka mabisin aya, Romel. Saan pa'y Nanang? Na, itaban pa'y. Nanganak ikayan ni Manang, sakbay nagawid Saan nabsugak pa'y? Ay unay kan. Kasta tibiyag akayat mo. Ay, namok lang sermonan dak. Sana kumapay nagawid. At least itayan ni Manang, natal na ti aglawlaw. Manaw atawanan nga istambay ka. Di ka masayangan aya. Apay ko maamasayangan ak katagin enjoy ak mat iteraramidag. Ay naapaw. Ay, jak amon na talaga. Numabisin kayo, mangan kayo latan. Saan man nasyak ti pagpupudutan nyo? Ay, makamu ka man langay. Nagrigat ka kasarsaritan. Hello, Romel! Oh, nakawag gamot Manang. Ada ka di masapol mo? Ayan ti tulbag ko. Aywan, inlumang ko itinangisi ta sapatos mo Manang. Ay na, naimbag kumamot no sung batam adagos ti awag ko. Pasensya kan Manang, kaririing ko lang. Ay unay kan, dandan ni maturugak dito'y ruwar. Sorry nga minin Intun sumaruno, ag-text ka adagos, tapno saanan amasapul nga awagan kapailaang. Romel! Romel! Nay, ada ka mo gayam, adila anak ko. Ni Romel ti gagarak nanang, iso ti kayat ko ang makasarita. Ay nawaw. Hanyat basol jay kabsat mo ay anak ko. Kasanumat nga may nanang, nagistambay idi na minsan nga aldaw iti pagababangak. Idi agawidak, inibus na matgayaman ti abastok. Agraman kwarta nga iduldulin ko, kinasayan na. Anya! Nangibati pa'y iti trabaho. Di namat ko na nga inawan na, tinanganan na. Ay, naglokod da jay tao. Ay na, makapaasar nanang. Kaya't ko apagsasawan day dya tao. Malala, agtugaw ka pa'y anak ko, taurayom jay kabsat mo. No kasta, awan dito'y balay? Awan, rimwar manay. Ay, jaka mau no sa dino tinagistambayan na. Ay na, talagang aglablabas day dya kapsat ko nanang. Kanyat araramidam ni ti balay Manang. Imayak, takayat ka makasarita, Romel. May papanitan niya. Asino, tinangibagakin ka nga ibusam ti abasto a ginatang ko, Ay, kuha Manang. Tijak pa'y kayat, kinasayam ti kwarta nga iduldulin ko. Nangibati ka pa'y iti aramidak. Nagdalos ka kumamot sakbay apimanaw ka. Ni Manang mat, nakapigpig sa ti sa una. Maibabay inakmat ano mangnagdagiti lumablabas ti kastang ibagbagam. Nukasta ti aramid mo, di ka mapmapan iti ayan ko. Ay nawaw. Ha! Jak kayat nga agis tambay ka iti kwartong abangak. No kayat mo,
Agabang kamot iti bukod mo a kwarto. Tapno nawaya ka ang mga ramid iti kay kayat mo. Nawatam! Diwan, para day tala abanag nagaduti sa ay nawaw ka manang. Sa dino ti papanan nyo tatang? Iti ayan ni manang mo adila. Mapantayo Ngapay ijay? Ay nawaw, nalipatam ka day nakasangay ni manang mo ita. Aya, agsagana ka, mapantayo ka na nanang yaw. Nakayulatan tatang? Saan ka day akay kayat mo ti mapan itayan ni manang mau? Idi lang tatang. Saan itan? Anya? Saan ka naw sumurot ni Romel? Ay, bayam, no di na kayat ti sumuraw. At nakadidida nagkinaawatan nga gabsat? Kasano mo nga men, day tarumel, manang gundaway mo amay sa. Anya? Ti panagis-istambay na, iti ayan di manag na, ti makagapaw. Tinakawan na kanupay, di manag na. Ay, saan lang aday ta? Inibus na pa, iti abastaw ni manang na. Isumad lagay, masana na mapan ijay. Uwin na, tagimura, idi sinirmunan jay kapsat na. Ay nawaw, anya ko matigumuraan na ngay katisumot nagbidot. Oray asino mo't makaungat no kas jay ti bisita. Amok pa'y ijay putot mo. Adda punto ni manang na, ang payadi na maamires, tibidot na. Nagrigat tuma da kasarsarita no daduma, tan nagado arason na. Friend, saan mo tinngam umay ti kabsat mo dito boarding house mo? Diyak mo't nakita, idi kasangay mo. Saan nga imay ngamin nasakit tinakam na kanyak, friend? Anya? Sinirmunak ngamin, idi na minsan, tadyak magustuhan ti inaramid na. Idi kwan, gimurakit din. Ay, bareng makaamiris tulat taa. Bareng friend. Saan mo't lang ang nasayaat, no day talang agis istambay ti ammo ng aramidon, friend. Hay, naku nampay, friend. Husto laeng no, sinirmunam. Iti kasta, kat mailintag ti kilo nga aramid na. Madimot laeng ti agul-uli maklatan, friend. Panagkunam ka day, kung nasaya at ti kastangar, aramidam si ka, Romel. Anya ko mabibiyang ngayon ngay? Ay na, mapanan titaway. Ang maging kaita, awan pa'y nagbaliwang may. Ay narang mo, adalata pa na. Pangasan, ornosam tibiyag mo. Anyan tulagan ti panunutan dagiti kalugaran tayaw, tunggal makitkita dati kastangar, aramidam. Amok tiraramidag, nakayukid di mo. Awanin na, ang mga no panunutan da, abinaybay anda ka. Oh, Agpanunot ka, tanasa papay, anak ko. Di mo urayon ang maisagmak ka sa kagnakag. anya nga rudain ti planom ita, Romel. Diyak nga rudan mo tatang. Kita am ni manang mau. Agpatakdere ni ti balay na. Wana ta damat urnong na. Nagagat ngamin ngagtrabaho. Sika ngay mag. Kastamlatan nga ingat-ingana. Awan planom amang pasaya at itibiyag mau. Anya ko mamatya mo ka trabaho ngay. Mabalin mo't nga apply ka iti short course no kayat mau. Wano saan, agtisda ka lata, nakaskan manang mau. Kasanumot na dyan tatang? Kasaritam ni manang mau, tayo suti makaamaw no may papaniti kasta banag. Ang mga no kagura nagpailang tatang. Ipaadas mo lata Sigurado adakkel ti may tulong na dayjayken ka. Anyat ko nam, Romel. Kayat ko ti agenrol iti tesda manang adela. Itaman pay. Nauma ako na agis istambay manang. Kayat kumutan ti agtrabaho. Sigurado ka kade? Ang mga nuinton madamdama kat agbabawi kanto. Saan manang? Sigurado ako un. Kat, anya ngay ti kayat mo nga i-enroll. Panag ko manang anya nga tati may bagay kanyak.
Ay kat si kaman kit din, noan niya ti kapkap na kam. Noan niya ti kayat mo nga aramiden. Mabit lang, ta ipakitak dagiti mabalin mo apagpilyan, ading ko. Agyaman manang. Sa bagay, manulang mat nga aldaw ti training. Iso ang masapul alala ingam, tapno maipasamot ti assessment. Kat, kumusta nga'y tilakad mo, ading ko? Positive manang. No kasta, naawat ka iti trabaho nga'y naplayam? Wan manang. Ay kat congrats ading ko, at damat lang ang pagtrabahwam. Ang minimum lang ti sweldok manang. May mayatan day tangam ti agis istambay kalaang. Sa bagay. Manayunan to day ta ading ko. No ita, ano sampay laang, at dan tulat ta. Wan manang. No hindi pa'y kumaadim nga kiti pamagbagayaw. Ay na, lipato mon tinapalabas. Tinapatag ita kat naka-Ameriskan. Kan ar-aramidam ti kabaalam tapno mapasaya at mo ti biyag mo, ading ko. Ay, nawaw! Saan nga amin a sermon katapno mapabainan tayo? No maminsan, dagita a sermon ti mangilintag iti kilo nga aramid tayo. Iti kasta kat mapasaya at tayo mat ti biyag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya nga'y nanang, ada impaw it ni manang kuray. Ay, awan pa'y lanay anak ko. Ay, nawaw, apay nga'y. Diyak man na mo. Awa mo text na kanya. Awagan nyo man kidi. Ibagayo ang naibusin ti bagasyo kinitatang. Mga no awan pa'y kwarta na dayjay. Dagijay pa'y ti maawanan iti kwarta. Ada negosyo da nga agasawa iti syudad, nanang. Ah? Nagkapoy kay magayam. Ay, nakababain mo nga minti agdawat kadakwada anak ko. Ang mga noan niya pa'y ti panunutin jay asawa di kabsat mo. Iti anya aga po. Kas naganak, karbangan nyo ti agdawat iti tulong kan manang kuray. Saan amabalin alapdan ni Joseph dayta. Awagan nyo ni manang itamalaang takasapulak mat ti kwarta, nanang. Hello, nanang. Ay, kumusta kayo dita syudad, Cory anak ko? Nasaya at matlatta, nanang. Da kayo nga'y? Ay, nasaya at kami mulaeng. Ay, gayam. Inawagan ka, ta dandanin maibus ti bagas may, nakong. Saludsudek ko mano, kaano ang makapahuit ka, anak ko? Inton katapusan pa'y ang makapawitak, nanang. Ay, kasta ka day. No awan isa ang yo, ipadas yo ti umutang dita store. Ibagayo, abayadan yun to, inton katapusan. Ay, wine, kastalatan ti aramidin may. Ay, agyaman unay, anak ko. Awan anyaman na, nanang. Agan-anad kayo akanayon ditawan. Di yu liwayan ti mangan, tanarigat ti agsakit. Ninanang samad di mawag bakat. Isungag pa'y sulakay. Anya timbaganakin ka. Ada ka di parikot da? Awan, sinalodsod na laang no kaano ang makapawitak, tadandani kanon maibus ti bagasda. Ay nawaw. Awanan isa ang da.
At dapay matkit day. Binilin ko mat nga umutang dapay laeng nukwa. Unang adang at amayat nga agpautang kadakwa na ijay. Ay kat adamot siguro alakay. Saan matkit di ama nagutang dananang kantatang. Umutang dalaeng no talaga akasapulan. Nasaya at mat nga ron no kasta. Tapno saan nga isupay a pampanunutam. Una, Ngala, mangan tayo nga rodan pakit. sige lakay. Taagi da sarakon. Ayabang matan dagiti ubben. Iluto yu da ito'y tatang. Ay nawaw, karni mati baboy na italanay. Kaisumot tatang. Nangalaam iti karnay. Inutang ko dita store. Impalistak payla ang tinagan ni nanang. Anya, Mabayadan to no ada ipawit ni manang kure. ay unay kan. Awan lang nga rodan tinamnamahan tayo apagbayad, imutang kapailaang mag. Kada mo ipawpawit ni manang kure a kwarta kada kayo. Unangam saan mat anasaya at nga iyutang mau. No apay nga may nadi mo kaya tagtrabaho. Hay na, awanan ti ado asa utatang. Narigat ti pagdaldalanan iti kas kanyak a single mom. Iso adinak isuro taamok ti aramida. Naggapuan ti karnit baboy lani anak ko. Inutang ko dita store nanang. Ay nawaw, apay gay mutang kapailaan. Ni nanang mo't makapaumang nga tatinateng akanayon. Sapay nagngina ti karnay anak ko. Naganyo ti impalistak iji store. Bayadan yun to no ada ipawit ni manang kuri kada kayo. Ay, di kalata ko man imut utang anak ko. Mangan kay ki di nanang. Saan adakas ti umutang, tinapatag kat mabayadan. Nakababain nga raw. Awan ti nakababain dita, takas na kunakon, bayadan tayo mo't. Saan tayo mo nga itarayan? Naurnong samot manan ti utang tayo ni ta istor, Maria bakit? Ay, jak ab mo lakay. Ay nawaw, apay adi mo amaw, di ka nagsaludsod aya. Mabainak nga agpakita, tawan pa'y pagbayad ko. Ang mga no di mo amaw kat inyot utang gaya man nila ni tinagan mao. San mo siguro lakay? Di tayo amaw, titaray ti kapanunutan na dya tao. Ibagaman kinay, tagtrabaho mo tayo. Ha? Di na mo nga rin kaya ti agaplay. Ay nawaw, kasanungay ti anak na no saan ngagtrabaho. Asinaw, tinamnamaan na amang biyag iti anak na, kat awan mo't bibiyang jay ama ti anak na. Bayap, ipadas kung tumano na kasarita. Ay na Maria, sana nga po ta paboritom nga anak na di alanay, kat baybay amutin nga aramidin na ti kayat na. Saan nga ubing na jay? Why, nagam single mom nga rod mo da jay lakay. No single ma'am, sana nga trabaho. Di na irason ti kina single ma'am na ah. Adaw ti amok a single ma'am, ngam naggagat naman. Isulaang man ti kasta. Hello, Cory anak ko. Hello nanang. Adain pawit ko a kwarta para kada kayo. Alaan yun ton. Sino nga itinangipaw itam? Ni tata isko nanang. Ay, sige. Urayin may, no adda idagas na dito'y balay na ko. Wan, ni tatang ngay gayam nanang. Adda ka di dita? Apay ni tatang mo. Ay kat kayat kumot a makasarita nanang. Ay, awan. Awan ni tatang mo dito'y balay. Adda na panan na. Ay kasta aya? Umawag kan tulaang gano saan ka abisi, anak ko. Sige nga rod nanang. Agpakada akon. Alawan, katagyaman kami iti kwarta nga inpaw it mo 35, 40, 50. Anya ti bilbilangan nyo, nanang? Ay nawaw. Kas makita mo, kwarta, tibilbilagay. Amangan kunak no ada sobra dita, nanang. Sobra! Amangan no ada sobra iti kwarta nga impaw it ni manang kada kayo. Ay, dapay, mate. Apay ko ba? Ibingayan nakmamot, nanang. Anya?
Tapno adamat ay igatang ko iti masapsapul mi iti anak ko. Manuaya ti kasapulam. Depende kada kayo ano mano ti itadyo. Ibagam kit din numano. Numano ti kabaalan nyo, di isulatan ti itadyo nanang. Umanayin day ta. Ay na, agyaman aklaunay nanang. Iso akay kayat kayo, tanalaka kayo akasarsarita. Nakaturugin jay anak maulanay. Nakaturugan tatang. Inlukat mo ko matitawa ti silindyaw. Ay nawaw, automatic day tatang. Ay, abaw nagpara ti panawin na. Un nga rod nanang, mayat ko mano ada soft drinks. Amangan ko nak no adapay nabati akwar tayo dita. Taigatang ko iti inuman tayo. Oray sana. Uminom kailan tayo ti daluman. Ni tatang mo't, sa balimat ati imas ti soft drinks. Di yung ibaga nga umutang kayo man di ta isturan. Mabalin mo't lakay. Na, hustaon ti utang. Nonya ti ada, isaw ti anusan. No diyo kayat ti soft drinks, para kada kamila ang kananang ti utangag. Oo na yan yung anak mo, Maria. Ay nawaw. Asinaw ti dakdakamatem lakay. Dayjalani Ada mana ni tayan lagi ti kumari na amarites. Bay am tagin joy mo. Ay, mais stress siguro manin. Sa naga po ta single mom na jalani kat kanunungam matan ti aramid na. Imbes nga trabaho kit di kuma. Ay, saan mo talakay? Apay, asino tinangibaga akan kanunungak ti aramid na. Anya saan? Kat numadlaw akong konsintimat. Iso asadot nga trabaho takas-taka kinkwana. Lakay, isakit kulaeng mo't ajay anak ta. Iso apag nga asim, tadi mo mo ikanday ta itidakas aka ipapanan. Awanay, karkaro asumadot na dyan lukas talaang. Aw-awiram ti anak na. Kat isaw, anda ijay ang makikakaro ba? Ay nawaw, manu atawanan nga istambay na dyan alanay. Ada impawit ni manang, nanang. Hindi pa'y kalman aday tatisang kadamag mo mag. Wan ata ka sa pulak manan ti kwarta. Urayon tayo anak ko no aday pawit na. Awagan nyo kit di nanang. Ipalagipiyo ta amangan kunak no nalipatan na meten ti responsibilidad na kada kayo. Hawa mo nga rudlod ka. Mabiit laang ta ipalud ko ti numberyo. At dapay magkidinabati a 50 pesos dito eh. Anyat ko na yun, nanang. Naibusmanan ti abastuyo ka ni tatang. Ay, wine, anak ko. Ay nawaw, naibus adagos ti impawit ko a kwarta. Awan, anak ko. Ay sus, nagpartak matan a naibos. Kaano lang iti nagpawitak. Kasta talaga. Ado mo nga menti paggasgastusan mi dito. Hay, awan pa'y maipawit ko a kwarta ita, nanang. Anusan nyo ti aguray? Mang tedak to no addamanan. Adumat ngamin ti paggastusan mi nga agasawa ditoy. Sakit nakapsut mo ti negosyo mi ita. Makadlawak man kada nanang kantatang lakay. Apay mo't bakit? Wen ta naibus ka numan ti kwarta nga impawit ko kadakwada. Anya? Ang mga mo't no da sa balya paggasgastusan da ijay. Dayta ti jak amulakay. Saan damot akas jay ididamukat? O di sarong karam ida bakit? Kaano aya anawaya ka? Rest deck inton Sabado. No kasta nga rod, agawidak inton Sabado. Si kapay laang ti makaammo kadagiti ubing. Di mo matimpak pakam nga agawid sa gayam ita kuri anak ka. Nagitapok nga ay. Jak na itugo, ta agawidak matlang adagos, tatang. Kastaya. Anya jay bagbagada kanyak, tatang? Anya ti bagbagadakan ka. Sing-singiran dakmat, di ta store itay. Ah, Atidug ka no ti listaan ti utang yo.
Apay akas jay tatang, mangipaw-paw itak mat iti kwarta kada kayo. Apay ngay nga imutang kayo pay laeng. Kinapuno na, ti kabsat mo, ti may sa ama kagapaw. Agpada na ka nanang yaw. Anya? Amo na lang arudan nga awan pangalaan iti pagbayad. Alisto na pala nga umutang. Apay nga rod, asaan abayadan nila ni no utang na matgayam ti daduma? Kasano ko maama kabayad, kat di namot kayat tiyag trabaho. Kan paborito nga min ni nanang yaw. Iso adi na maungtan. Ay nawaw, amo namat a single mom. Apay ngay nga agsadot-sadot pay laeng. Ay, kung naklakit din nyo asino ti bisita me. Si kamo gayam kuray anak ka. Wan, nagawidak taado tinapatag-apagsaritaan tayo, nanang. Ha? Nanang! Anya nga ada impawit ni Manang Kuray. Anya kumaitakin ka, no adda impawit ko? Nay, adda ka magayam Manang. Mayat tabuok mo Nakulayan, kandi cutic spy dagiti kukom. Ngamanyat ar-aramidam? Manang, Apay adi ka agtrabaho kat addamat dananang kantatang amangaw awer iti anak mo? ay kwa ngamin Manang. Amom langarudan a single mom ka? Sadot ka pay laang. Awan mo ngamin pagtrabahuan Manang. Nagadudita no disidido ka nga agbiro. Nalaing ka amang yutang itinagan ni nanang dita store. Ngam di mo matngarot ammo abayadan. Ay kwa, kastoy ngamin Manang. Di kan agpalawag. Ti maibagaklaan kat makaammo kay mat amang bayad iti utang yo. Isumat lagayam anala ka ama ibusti kwarta dananang taadda kamat gayam ditoy. Agpakada ako, nanang. Ay, agan-anad ka, anak ko. Jay utang yo di yu liplipatan abayadan. Ay, uway nakaw. Pagtrabahon nyo ngamin, ti paborito yung anak, tapno saan lang ati mangururay iti pauit ko, ti obraan na. Awe ko Di na pagbalinan arason ti kina single mom na, tapno saan nga agtrabaho. At da kay nga rod ang mga awer iti anak na. Uway nakaw, di ka madanagan. Bagbagaak ni ading mo. Siguraduan nyo laang, di yu pagbalinan nga spoil day taalani taadamot tan anak na. Agtrabaho aggagat tapno aday gatang na iti masapsapul na. Saan kat aday ta umut-utang ti amuna. Wan gayam, aday urnungan may kanila kay ko. Iso adi yu namnamaan nga adda maipawit ko. No addaman kat groceries kan bagas laangan. Anya ngay ita. Nadoktalan ni Kuray, ti kalukwan nyo nga gina. Nila ni mo ti alisto nga imut utang ijay. Ay nawaw, wan tadi mo mo't ngamin mabagbagaan jay paboritom nga anak. Ay, kasano pa yun italakay. Pagtrabahom di paboritom nga anak Langro na ba kat adda anak na amasapol abiyagan na. Bay apta, baga akto nga ron nga agaplay mutay. Kasanaw, no di na kayat. Ay ko pilitok Kapilitan nga agtrabaho, tawan lamutan da iti anak na. Kumusta tilakad mo ba kay? Maasarak kadananang. Ay nawaw, apay mo. Mas daawak no apay anala ka ama ibusti kwarta nga ipawpawit ko. Tagayam, adda ja single mom akabsat ko ijay. Anya? Tijak pay kayat, awan ti trabaho nila ni. Iso aday jay, ati dog ti listaan ti utang na ijay store. Paborito ngamin ni nanang da ja alanikat. Kahit, anya nga rodan ti plano mita. Awanan saan akong amang ipawit iti kwarta. Agtrabaho mo't anila ni. Saan aga puta single mom katong palbiyagan at tulungak. Saan adakas ti tumulong. Ngamno sadot ti matulungan. Ay na, agbabawi ta amang tulong kadakwada. Ay, lanay, huston ti pasyar-pasyar. Ni Nanang mat. Makitangdan ka kidi. Tapno adda maibayad iti utang tayo. Apay nga main adi yu impabayad kini Manang Kuray. Ada kwarta na dayjay. Ay nawaw, kita makas taunay ti unget na idinagaway.
Makapaasar mo. Agtrabaho ka. Ta siya kung ti makaamaw, iti anak mo. Alawanan, agaplaya kun. Kasta saanin ang mabalain nga agururay tayo laang. Tano awan maipaw itlimanang mo, ay awanan na. Talaga, nga agbisin tayo. Ay, nawaw! Kas naganak, agbalin ka apatas iti amin nga oras. Kang runaan iti amin, isurum iti nasayaat dagiti anak mo. Iti kasta, nasayaat tumet ti pagtungpalanda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mabalinan. Anya jay ko na mabalinan, Grace, anak ko. Mabalin konti agpariband, nanang. No kasta, planom gayam ti agpariban. Wala, idi pa'y aplanok nga ipaunat ti buok ko, ngam itala ang anak ka urnungak. Ay, enton madamdama. Pagbabawyam to dayta. Apay kuma, kat idi pa'y akayat ko ti agpariband, nanang. No apay nga may namasapul nga agpariban ka pa'y. Kasano mo ngamin, kulot ti buok ko, kulot mo ngamin ti buok yo kinitatang. Gusto nga ron matinatawid tayo. Sa anak akong tinto iti kastoy. Uray ipaunat mo dayta. Rumato mo lang ti kulot na no matidog. At least, napadasak mo ti kunada ariband, nanang. Mare! Mare Naume! Yuhu! Adaak, Mare! Nay, si kamot kayam na ita, Grace. Naimbagnal daw mau. Kastama kada kayo, tata. Ada ka din ni Mare Naume. Awan ni Naomi diti balay. Nagpasentraw itay agsapa. Ang mga no ada kliyente na ijay, tata. Isumay ti kunana. Kunaktupay. No kayat mau, mabalin mait nga urayam diti balay. Iso na laeng nasantay nga amaw na niya nga oras ti panagawid na. Agsubli aktulatan, tata. Itix ko pa nga umuna ti gayam ko. Tapno saan mo't asayang ti oras ko nga agururay. Wala, may mayat manan. Agpakadaak nga roden, tata. Agsubli akto no anya ti ibaga ni Mari Naume. Maray, andyan pa nagkunamay ti buok mo ita. Ay na, magusto aklaunay ti unat a buok ko, Mare. Mabalinan dayta? Wen, Mare, mabalinan. Agyaman aklaunay Talaga analaing ka no maipapan iti kakastoy abanag. Wen tay sumot ti trabaho. At to'y tibayad ko, Mare. Keep the change. Ay na wow! Sayang mo ti suplim di mo alaan, Maray. Keep the change ko na lang arudon. Ay, Awat mo, igatang mo iti merienda, Mare. agyaman nak, Maray. Awan anyaman na. Ay, wen gayam, Maray. San ang mabalin nga ag-beach when no ag-swimming ka, Tani, nariban ti buhok mo. Ay, kasjay. Wen, Maray. Delikado si ka. Sa dino tinagapwam, nanang. Ay, iti ayan ni Antay. Sumya. Anyat inarambid mo iti ayan ni Auntie Sonia.
Napagsaritaan mi man ti maipapanitir yun tayaw. Reunion. Wan, tapno makapagjabbing tayo nga kakabagian Ay nawaw, kayat ko day tananang. Wan, agawid ka na dagti kabagian tayo ngagnanaod ijay abroad. Di mayat no kas tananang. Adu tayo. Sa dino kanungay ti pagsasabatan tayo. Day tatijak pa'y sigurado. Mauray latan anoan niya ti ibagada. Awan mo't ingredients ti pansit kan makaroni na umibakay. Ay kat agpurchase sakto alakay. Kaano nga ron? Ay nawaw, makauray ka di. Busy akpay laang. Amumot nga ado ti kliyente. Narigat tag-purchase no dandani ti New Year, ta sigurado nga ado ti tao. Ay, dayjay laang No ngay nga ta siyak ti ag-purchase, bakit? Saan ang lakay? Siya kong, di mo man amon ti gatangam ijay no sikat ibaon ko. Ilistam nga min Ay, uray lista. Sigurado nga dantuman kurang ay. Nalipatam ka di tinapasama, kiti napalabas atawan. Nana Betty, ay nawaw. Si kamo gayam na umay. Makapakitod ka ba? Ag-purchase kayo mat nana? Wan, adalaga tangag na kaong. Ay kat ijay kayong tuna, balay nga agbaro atawan nana. Ay, pasensya kan. Gamada mo reunion may nga kakabagyan. Ijay kami mula nga agbaro atawan. Ni Mary Grace nga Sumurot mo't lang kada kayo nana? Ay, wan. Ibunakit din naglugan Ay, kasta gayam. Ay, kat Happy New Year lataan, Nana Betty. Ay, wan. Happy New Year, man. Nakaw. Alala, agpila akaw tanay. At itong manan tipila. Amang ang kiidino panawan dak ti pagluganan may. Nalpasan nanang. Naaramid kumula ang ti ipapaaramid yaw. Agyaman naklaunay, Grace. Sumurot akon kada kasinsin mina. Aglangoy kami kanaw. Ay, nanay, kitain nyo Di kay madanagan, tanalaing nga aglangoy dagiti kasinsin ko nanang. Ay, sakit adaw ti malmalmus ita. Ay nawaw, awan pagdanagan niyo nanang, kabailan mi ti bagimay. Mabalin mo nga may nga iti swimming pool latan ti paglaguyan no kwa. Beach nga ron mati kayat mi nanang. Malala, mapan kayaw no kaya ayaw agam na yagan anad kayaw ta delikadaw. Wan, ammo mi day tananang, saan ang masapol nga ipalagip yo? Una yun day ti abuok. Ay nawaw, nanano tabuok mo, Grace? Nadadahil sabon tayo. Kitaan nyo man nanang, kasla na puuran matan. Nanana, anya tinaramit buhaya. Abang ano impaplansyam mo data. Saan mo nanang? Nadada, awanan. Nadadaalan, taimpaunat mo abuk mo. Amangan kunak no piki ti agas nga inusar ni Mari na umay. Kamaya mo tibuyan na hindi ka umay tayaw. Amangan nulit reaksyon laang ti buok ko nanang. Ni Naomi at ikasaritam na ka. Isaw, ti makam mo dita. Talaga kasaritak nanang. Diyak kayat ang madadaal ti buok ko. Di mo ka din nakita ti agas nga inusar na iti buhok mo. Saan nanang? Diyak nasiputan no anya abranti inaramat na. Ay, day talang agpaisaw. Agam madumat ti kliyente na. Sila imposible mo't nagaramat iti pikay nga agas. Di pa'y ka mapirdimat kadagiti customer na. Ado pa'y matimakan tatang. Adda cake kan makaroni ijay. Nagsuga kao, anak kao. Ay nawaw, mangan kayo kit day, tapno maibus day jay, niwanan. Ilton madamdamamanin Narigat no masubraan ti kanan. Ay,
Adaw mau awag. Sino mo't na ka? Na, ni Mari Grace mat. Na imabit lang ta sung batak tatang. Ang mga nuna patagmat ti ibagana. Hello, Mare. Happy New Year, Mare. Apay akastoy, Mare. Tian niya, Mare. Nagadaol mo ti buok ko. Kita ang tiinsin ko a picture iti messenger mo. Nay! Apay ngay, Mare. Pikin samot ti agas nga inusar mo iti buok ko. Ay nawaw, saan napiki day jay, Mare? Kitno iso, ti kamayatan na brand? Apay nga rod akastoy ti napasamak iti buok ko ngay. Ala, saan mo takas ta asigo da? No ti agas ti ayan ti parikot, Mare. O di kasta ko mati napasamak, edi nagpareban ka, angam san mat. Late reaction lang ti buok ko. Iso nga itala ang matamadlaw ko. Ay, Mare, no kayat mo, umay ka dito'y balay, takitain ta. Talaga nga umayak, Mare. Urayom laang ang makaawit kami. Bye! Ay, okay. Urayan ka, Mare. Kita man tinapasama kiti buok na. Dahitan ni tatang kitain nyo. Ay nawaw, kaslaan na puuran Mike. Ay, san mo takas ta idikay? Amangan ket no nagbits dagitoy tatang. Kita Mare. Kita tinapasamak iti buok ko. Ay, nawaw. Apay nga yakas tamat dun, Mare. Jakman amukang ka. Pikin samot ti agas nga inusar mo. Late reaction lang ti buok ko. Late reaction mo't nga ibagbagam, Mare. Kabala ka panagnakan, asan apeke ti agas nga inusar ko iti buok mo, Mare. Apay nga rod akas to'y tinapasamak iti buok ko. Mare, ada klientek ita. No kayat mo, agsubli ka inton Lunes, tapag saritaan ta ti maipapan iti buok mo. Ay nawaw. Apay nga inton Lunes pailaan. Ada nga rod naka-schedule a customer ko ita, Mare. Amangan mo't nga min no, nagbits kayo so kasta tinapasama kiti buok mo. Ay sana. Ay, no kasta nga rod, agsubli ka inton Lunes. Tapno nawayata nga agsarita, Mare. Nasabat ko ni Mary Grace di tadalan itay, bakit? Kat, anyat imbaganakan ka nga eh. Awan mat kat di, ngam nakitak ti buok na. Kaslaan na puuran si ka. Ay, natapag ang nagbits day jay. Iso kas di tinapasama kiti buok na. Ay nawaw, hindi mo binili na ya. Katimbagak mo't asa na mabalin nga agbits, ta delikado. Matlagayam. Una, ngamnoy naramid na lata. Ay, anya ngay nga rod. Talaga ang madadaol ti buok na Sa ita, siyak ti umay napapaan. Ay na, mapanagnakaklaang ang nagbits day jay babae Relax ka nila, ang bakit? Alawanan. Agrubuatak mo tan. Taadamot klientek ita. Makaamo kayo mo tan amangan, wan. Kahitan niya ngay timpaganin na umigan ka. Awampay nga rod nanang. Ay nawaw. Kunak man mo iti ayan dati nagapwam. Won, ngam saan kami nakapagsarita nasayaat. Na. Apay ngay. Won ata ada ka nga rod kliyente nanang. Ay kabisi nga rod ano kasta. Urayak pa'y ti Lunes. Makapaasar day a babae. Manusam latan anak ko. Anya ngay nga raw. Kada mo naka-schedule gayam nga ramidin na. Mabit man laang, Nana Betty. Ay, ada ka di masapul mo, naumay, balasang ka. Adala kayat ko ang maamuan, Nana. Anyat kayat mo ang maamuan. Kuang amin, Nana, agrek-reklamo ni Mary Grace kanyak. Nadadaal ka no tibuk na. Kahit ko lang maamuan no, nagbits kayo, idi. Idi, baro atawan, Nana. Ay, wan! Nagbits kami. Ta si dagmat iti bits ti ayan dagiti kasinsin na. Na, kunak tupay kat. Apay ka day. Anya ti koneksyon ti panakadadaal ti buok na itay na kaw. Nana, bawal nga min ti agbits no nariban ti buok na. Aya! Wala na. Iso ti maysa apakadadailan ti buok. Biniling kumot ni Mary Grace. Ingam no apay mo na nagbits pay laang, Nana.
Kaya ko na namay, ngagsarita kayo kanubot ita. Una na, isutin bagak. Agsubli ita alunes, ta kita agtibok na. Ang kas na kunayo itay, kat nagbits kayo mat. Kaya ta sa wenday ta, basol na. No apay akas di tinapasama kitibok na. Anyat planom itibuok ko, Mare. Mare, agpudno ka man kanyak. Nagbits kayo anya. Ni, saan ah? Ay nawaw, saan tayon nga ubing, Mare? Late reaction la ang tibuok ko, iso akastoy. Itala ang anakitak. Naibaga ni Nana Betty ang nagbits kayo kano, idi baro atawan. Kaya ta sa wenday ta, basol mo no apay nadadaol ta buok mo, Mare. Ah, ay kwa, Mare. Iso akas ta tinapasamak iti buok mo. Tanatangkan ti ulom. Angam no makapagsao ka. Kasla basol ko, Mare. Kastoy na nga rudan, Mare. Awan ti aramidam. Awanan na, tabasol mo man. No kayat mo? Sa bali man na nabayad. Anya, rupat kwarta ka mo. Umuna iti amin, basol mo no apay akas ta tinapasamak iti buok mo, Mare. Maikatwa, saan alibre ti agas nga usarek para iti natadaol a buok mo? Ipus ka, Mare. Saan anasaya ti kastangar aramidam? Basol ko pa'y ita, Mare? Siya akong ti madanagan para kin ka, anak tao. Ay nawaw, anya launay ti pagdanagan nyo, tatang. Kasanon no ipos na ka na dya, Grace. Ay, adakin ko na day tatang. Di ka mabutang? Anya ko matpagbut ngak ngay tatang. Katawan mo't dakas ngay naramid ko kenkwana. Basol na, no apayakas di tinapasama kitibok na. Tangken ulo mo't ngamin. Imbagak lang nga rudan, inaramid na pailaan. Basol mo mo lang, no apayakas ta tinapasama kitibok mo. Naa, Imbaga mo gayam ni Naumay, sana mabalay ngag swimming ka. Inarawin mo pa ilang, May. saan asyak ti kalkalabanan na? Tatalaga nga ipus ko na eh. Saan na mabuting dayjay? Nga may, amuna nga wambasol na. No ipus ko, sigurado ang maapiktaran ti negosyo na. Ay. Di kag dardarasuraos, tamangan kit day no sika, ti mapabay na nanakaw. Dayta ti imposible ang mapasamak nanang. Ay napaw, kasaritam ki di ti gayam mau, tapno matulungan na ka. Kita man tabuok mo nay. Singirin nak nga rod man nanang. Kay kay natural. Nagbayad ka manahin. Nasa bali at treatment data ako nada. Anya ti expectara, libre, kabasol mo man, no apaya na dadaal tabuok mo. Kumusta mo't nga tatibuok ni Grace? Diyak ang mula kay. Ay nawaw, saan kaya nagsarsarita? Sipod pinagsasawan na. Saanon lakay. Ang ada ka di solusyon ti parikot na, bakit? Ada ang kasano nga ron. Katsyak mo ti pabasulan na. Uray amuna nga adamot nagkurangan na. Ipilit na a late reaction ka no ti buok na. Late reaction mo't nga bagbaga na. Ay, dayta nga rod ka. Di na amot taltalang gwatangan na. Ngangam tulungan talata bakit? Kaasi mo't. Ikak iti discount. Ngam iso ati umay dito eh. Iso ti makisarita. Ta iso ti kasapulan iti tulong ko. Naimbag abigat mo, Mari Naumay. Anya ti masapol mo, Mare? Tulungan na ko maiti parikot ko, Mare. Tibuok ko, Mare. Ne? Kunaklakit din no. Nagpasalon ka? Saan pa'y nga road? Awan mo oras kong agbiyahe. Si kalaangan ti amok ang makatulong kanyak. Ay, Mare, naimbag laangan tawan kliyente kita. Mayat nga road ti timing ko, Mare. Si kantumot ngamin, Mare. Agar aramid ka iti pagparikutan. Jak ekspektaran akas to iti mapasamak iti buok ko, Mare. Ay, Mare, inton sumaruno ngamin. Dumngeg, kan agtungpal ka ano, adda maibagaken ka. Di ka agpakalaeng, tane, kitam.
Si kamot lang ti agparikot iti udi na. Ay, nawaw! No adda nagkurangam, aklunam. Di mo ipabasol iti sabali a tao, no ammom abasol mo man. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw. Mayat ti isa mo ang nagawid lalin bakay. Ay, siyempre alakay. Naragsakak. Ay! Anyat napasama kaya. Naipasa ni Camille ti board exam na lakay. At damat lang ang professional nga anak ta. Ay, nasaya at ano kasta? Angam, ni Rosana gayim na. Saan anak kapasa? Sayang mo tigastos na ano sana nakapasa. Madlaw mo nga mingawan ang muday jay. Naimbag ko nam ni Camille, tadabasit lalaing na. Ay, nawaw. Saan ang nasaya at tikastang ibagbagam bakit? Ibagbagak laeng no niya ti pudnaw. Kasla naragsak ka saan ang nakapasa di tao. Saan ba't? Ibagbagak laeng lakay. Adda ako nanang. Adda ginatang ko apag sasangwan tayo. Ay na, congrats anak kaw. Agyaman naklaunay nanang. Ay nawaw. Apay ngay, kasla saan kamot anaragsak? Kasanumo ngamin nanang. Di ka ka dinaragsak, kamay sa kamutan na profesional. Awa mo ngamin tinagan ni Rosana itilistaan dagiti nakapasa nanang. Kaya't asawon day ta, nalalaing kangam iti day ja Rosana. Anya? Nalalaing kangam ni Rosana. Ngamain, naipasam ti board exam mo. Kat isaw, saan ang nakapasa? Nukit kita ngamin ti gayem mo. Kat madlaw nga awan amuna. Ni nanang mo. Saan anasaya at tikas na nga ibagbagayo? Ibagbagak laeng tipod no, anak ko. Saan aga puta saan na ana ipasa ti board exam me kat awanan am muna. Diyo am mo ti riga ti ag board exam. Lay. Nakaditi panikot mo, Rosana, apaw. Bad news manan, apong. Ay, nawaw. Anya ti bad news, apaw. Saan ko ang naipasa ti board exam ko? Anya? Nag-review akmat. Ngamno apay mo't akas jay tinapasama. Saan siguro aparakin ka na ito'y ataway, napaw. Kaano nga rod ngay apong? Mapmapanan ti tawon. Adanto Urayim lang ti parakin ka. Itidnan to kunaktumay. Sapay lang kumaapong. Ag-apply ka man ta, ag-board exam ka. Patsa kakabalam na ta, apaw. Agyaman manan, apong. Awanan yaman na. No, anyaman ta arapa apmaw. Suportaran ka, apaw. Si kamot gayam ti sarsarunwag, Rosana. Sa dinaw ti papanam, mapanak iti ayan ni Nana Sabel, Nana. Ay nawaw. Apay ijay, tulungak ka nung agla ko iji palengke. Ay kaasi kamot. Saan kamo ngamin anak ka pa sa iti board exam yun? Wan nga rod, Nana. Sa anak mo't anapagasatan. Anya ngay nga raod no day tamot tigasat mo.
ti aglakla ko iti kumkumpurmay. Ha? Talaga kasta ti biyag. No saan apara kada tayaw? Uray anya pa'y ti aramidan tayaw. Saan tayaw ang magunaw? Ni, apay akas damot kan ti bagbagayo na. Wala, tasayang laang ti gastos no kasjay. May mayat no awatem latan ti gasat na. Anya? Kumusta mo ti trabaho, friend? Makabanog nga rod, friend. Makabanog nga maanusan lata. Day tati kayat ko kang ka. Positibo ka na yun. Si Kangay, kumusta ti trabaho nga inaplayam? Awan pa'y matawag da, friend. Barang adan inton Lunes. Aywan gayam, ag-board exam ka manen Ha? Ag-apply ka ta ag-board exam ka manen kunak. Nangrugi ka din ta application? Nang rugin idi pa'y napalabas alawas. Isaganam dagiti requirements ta ag-apply ka manen. No kayat mo, itad ko ti reviewer ko kang ka. Sigurado ka, friend? One friend, anyat amo tayo. Ang mga no effective kang ka ti reviewer ko. Ay na, agyaman naklaunay, Camille. Ay na, wow. Apay nga inruar mo dagita a reviewer, Camille. Indulin ko lang arudon. Itad ko kin Rosana, nanang. Anyat ko nam. Itad ko kin Rosana at pag-reviewan na pailaang nanang. No kasta, ag-board exam manang tigayim mo. Wo, nanang, ipadas naman nun. Awan latamok dita. Awan amuday jay agayim mo. Saan ka day? Naira na laang asaan na nga amo dagiti rimor iti board exam mi, nanang. Napaya tulungan pa ilang day jay babae. Gayam ko ni Rosana, nanang. Kati kayat ko, maipasana mo ti board exam na. Anya nga iti maganap mo no kasta ti aramidaw. Ay, pangaasi yun, nanang. Saan kumaada kayo timang lapad iti planok amang tulong iti tao nga inbilang ko agayam ko? Diyak magustuhan ti kas niya pa nagsasaom lalin. Nay, anyat kayat mo asawan unyo. Imbes nga balin ka proud iti anak ta ama nagtulong. Saan ta kasla di mo mat kayat atulungan na tigayim na. Agpanunot ka man anaimbag si ka unyo. Sika ti rumbeng agpanunot iti nasaya at bakit? Ay nawaw, anya nga rod ti maganap ti anak ta iti kasjay nga aramidan na. Adda ka day, alaman. Di kagsawa kasta tadi mo amaw no anya ti sumaron na mapasamak. Di mo ka di makita lakay. Nalalaing ni Camille ngumday jay a Rosana. Anya kumangay ti maitulong ni Rosana iti anak ta. Kat awan mo't ammo na day jay. Di maamu tiri kat board exam. Iso akasta ka. Sa bagay, anya kumati amaw kat di mo mat napadas ti kunada a board exam. Anya? Iso apang nga asim, tadi ka sumanao akasta. Nakababain ka bakit? Anyat masapol mo, Camille. Nakaumay ka mat. Nalagip ko nga min a board exam mo inton bigat, friend. Wan, ay na. Ag nervyusak nga rod, friend. Relax ka laang, friend. Kabaalam day ta. Sapay la ko mata maipasak matin. Ikararag tayo day ta, friend. Itid nanto ka di. Ayun gayam, adag ginatang ko at chocolate. Ha? Parakan ka. Agyamanak, friend. Awan anyaman na. Balon mo inton bigat. Lalaingam tapno makapasa ka maten. Wan, friend. Aramidat ka ba lang? Day tala ang ti umay ko ibaga. Good luck and God bless. Agpakada akon tapno makaina na kamatlaang. Awan mo't mananagan ni Rosana itilistaan dagiti nakapasa. Awan nga rod nanang. Kunakto pa'y ka. Uray anya pa'y ter aramidan da dya Rosana. No awan ti amuna talaga asaan ang makapasa. Ay nawaw, agpakalaing ka man ako na akon nanang. Ay, agsaysayang laang iti kwarta. Alaman nga rod, no nalaing kayo, da kayo ti agboard exam. Ha? No agsasao kayo, kaslada kayo ti kalalaingan. Di ta kay manlaangan. Na. Anya nga ita. Nakangkan iti anak ta. Agtal na ka man dita si kaunyo. Di ka makibang. Tangiwat mo nga min ti parikot bakit?
Nariyal to kakit na di na oras. Talagang samot asaan para kanyak dahi a board exam, apong. Ay, sayang ba't ti kwarta kan bandog mao, apo? Panagkunak pudno tinaibaga ti ina ni Camille, apong. Nga, Nga awan amok. ay nawaw. Sana gapo na di mo na ipasa ti board exam mao katawan mo ten amaw. Ti kunada kat narigat ka na ti board exam. Maudi day jayan, apong. Anya nga rudan nga iti plano mita. Tangay sa anak manen anak kapasa. Sa anak ang maka-apply itinapintas at trabaho dito lugar tayo. Ipadas ko man tigasat ko ijay abroad. Ay, agabrod ka nga raw. Una pong amangan no abroad ti para kanya. Narigat ti agabrod, apo. Maanusan apong tinapatag kat makaurnungak. Anya jay nadamag kaw, Camille. Agabrod kanumo ni Rosana. Pudno ka da. Wo nanang, apay ka day. Pagabrodan na kanumo, ngay. Ay nawaw, agsaludsud kayo. Inton madamdama, ikumpara na kami manan. Dakas ka day tagsalod-saud. Dakas ano agsaludsud ka, tapno la ang iruruman mo di tao. Diyak kaya't tikas ta pa nagsasaom si ka, Camille. Ay nananang, sardengal nyo ni Rosana. Saan anasaya at tikas ta arumrumwar itingiwat yo. No syakmat nga tati iruruman dagiti kalugaran tayo. Anya nga tati marik na yo. Ay na, awan mo makagaputap no irurumunda ka. Awan mo't karbangan nyo amang iruruman kan Rosana ananang. Awan mo't basol na kada kayo. Ay nawaw. Dakkel mo't gayam, ti patpatak deryo abalayaw, tata iskaw. Ay, wala. Kwarta ni Rosana ti naigatang iti materyales. No kasta, dakkel mo't gayam, ti sweldo ni Rosana ija abroad. Sakto lang, nakaw. Gusto abroad mo't gayam ti gasat na. Oray saan na anay pa sa ti board exam na idi, kat mayat ti sweldo na ija abroad. O niya raw. No sanak ngagbidot, 5 taon na ni ja abroad. Husto ka, unyak. 5 taon na nga ruda ni Jay. Awanin plano na nga agforgon dito Pilipinas, tata. Kayat naman tang trabaho ay Jay abroad. Sigun ken kwa nakit. Tagurnong kanupay. Kasta ti mayata kapanunutan, tata. Agurnong para ti masakbayan. Ni Camille ngay gayam. Anday ti sigo na pagtatrabahuan na tata. Minimum ti sweldo na ijay hanggang anusan na. Anya ti aramidam si ka, Camille. Ar-aramidan. Anyat kayat yu asawan nanang. Nakaipatakdirin ni Rosana iti balay na. Ay nawaw, nakaipatakder ata nagagatmat ti gayem ko. Si ka ngay, kano mo it ang makaipatakdir ka iti balay mo? Manula ang matisiswildok nanang. Ay nawaw, agpaabak ka iti day kaya Rosana. Ninanang mo't, sa anak ang makikumkumpitensya kinkuanaan niya. Nakababain mo't ano kasta. Anya nga ro ti maaramidan tayo kat kastila ang mati kabailak nanang. Ti bagam kitday, nadisdiskarte ni Rosana ngem iti sika. Diyula ang maaklon nga ininot nga agprogreso ti biyag na iso akasta. Ipilit yung aramidak ti kayat yo. Dahito ti parakan ka, friend. Oh. Ay nawaw, nagadun friend. Si kakit dimot, parakan ka talaga dagita. Agyaman naklaunay a friend. Oh, kumusta mo ti trabaho? 5 atawon ang tinapalabas. Sa anak matan ang maipromote friend. Naimbag pa'y dagiti daduma. At dabakar da. Nalakalaang ang maipromote da. Ay, day tamat ti parikot dito Pilipinas, friend. Wan nga rod. Manu atawanan nga agtrab-trabaho ak. Ngam awan latamad.
No makitkitak dagiti naragpat mo kat mapanpanunot ko matan ti agabroad. Sigurado ka? Kaya't ko kumatap no makaurnungak met. Nangina ngamin ti magatgatang ita. Saan nga umanay ti minimum asweldo? No planom ti agabroad. At daak mat amang tulong ka. Put now? Wan, friend. Pagayatak ti tumulong itigayom ko. Tapno masubadak mat laeng adag iti tulong mo kanyak idi. Anyat ko nam Kamel. Agabrod ka? Wala lang. Tulungan nak ni Rosana. Anya? Apay aya. Anya kumatiam mo day dya Rosana ngay. Amangan no iyaw awan na kalang. Talaga ka di nga awan pa nagtalkyo itigayam ko, nanang. Apay, board passer ka di day jay. Jak maawatan ti ugali yun, nanang. Kastamat ti ibagbagayo. Kat no naglawag nga apalan nyo didakkel abalay na idinapalabas nga aldaw. Naka-flight mo't lagang ti anak ta. Gamsan tayo asigurado no anya ti trabaho ang madanunan na jay abroad. Anya, Siguraduan lang day jay arosana nga awan ti dakas ang mapasamak iti anak ta. kas makita kat punumat na iti magbagana. Kat may sa nasaya at atao ni Rosana. Iso nga amok adi na ipalubos ang may sagmak ti anak ta. Siguraduan na lang kunak manan. Kumusta ka dito abroad, Kamel? Kaasi ti Apo, nasaya atak mat dito'y tatang. Nasayat mat nga raw, no kasta. Aywan gayam, at daimpaw it ko akwartakan package tatang. Nay, agurnong kapay para ti bagay manak ko. Sobra ti sweldo, iso amang ipaw itak kada kayo tatang. Ninanang ay gayam, ada ka di dita? Mabit lang. Laleng, umay ka man pa dito, kaya't nakakasarita ti anak ta. Apay ka daw. Oh, kasarita ba? Hello? Kumusta kayo, nanang? Nasaya at aklat tamag. Uray siyak, nanang. Nasaya at di kasasaad ko dito'y. Iso nga awan rumbang apagdanagan nyo. Ay ka nasaya at ngarod ano kasta anak kaw. Oh, anyat mako ng bakit. Dakkel tinaitulong jay tao nga inuy-uyaw mo, iti anak ta. Apay nga ipalagip mo pa'y laeng ngamin day ta. Nakababa inti pa nagsasaom ken Rosana iti kalabas. Oh, anya nga iti rupa mga isarang mo ken Rosana ita. Ay na, napalabasin day chay unyo. Angem sigurado ang nasakit na tatinakam na. Naimbag ko nam, ta saan ang nagdwadwa at timulong iti anak ta. Tagayim damay. Inton sumarono bakit? Di mo isi-isiyan ti padamatao. Sa di mo ammo ti masakbayan ti tunggal may sa. Nawatam. Ay, wan lakay. Ken may sa. Di ko man nasaya at ti surom iti anak ta. Saan ka nasikat ti manglapad no kayat naatulungan ti pada na atao. Iti kasta. Adamat mangtulong ken kuana no isutag kasapulan. Wan lakay. Saanen ang maulit. Ay, nawaw! Di mo suruan iti kinadakas ti anak mo. Suruam kit di at tumulong iti sabali a tao. Tapno addan tumat mang tulong kan kuana, inton isu ti agkasapulan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay.
Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Timyong lakay, agriing ka pa'y mandita. Ay, nawaw. Apay ka di, Elvi. Kita mga aging inanada tao. Imawag ni Mari Gladys. Right? Adda ka no agaapa akaaruba da. Masapul amang ibaon ka iti kagawad ang mga nawa kadakwada. Uno saan, si ka mismo ti mapaan. Nagkikinabil da ka di? Agsisinong bat da ka nung aruden. Ang mga nuinton madamdam akit agkikinabilan da gijay. Agsisinong ba't dalang gayam? Ay nawaw. Saan mo na grabe na ita? Apay atak-takin nakpailagmay. No kabaalan da nga nawaan na kita akaruba na. Nawaan da. Sana masapol nga yawag da amin. Orayam nga raod nga kikinabil da sakbay nga aganawa ka. Ay nawaw, adda ka matgayam dito'y kusina, Timyaw. Apay ka tinanang. Kunaklakit day no napan ka iti ayan da Gladys. Ay saan ka di nga imbaga ni bakat mau nga imawag ni Gladys king kuana? Imbaga na mutkit di. Matlagayam, anya pa'y lang nga itar aramidam. Agsisinong ba't da kanulang mait nanang? Anya alaang mat nga ibagbagam si Katimyaw. Kas kapitan, pagrebengam ti mapan mga nawa kadakwada. Saan mo da grabe na jay? Ay na, pakpakawan. Urayam nga raod nga dadakas ama pasamak, sakbay amapan ka. Anya klase ti kapanunutan dayta? Anyat imbaga ni Gladys kada kayo nanang. Nagaapa ka na o dagiti kaaruba da idirabi ay. Ay nawaw, iti anya agapo ka no nanang. Di na amaw no anya tinangrugyan ti apa da. Ngam na kunana anak kainom da kanumo nga met. Ay, naimbaglaangan ata saan anapan ni Dado ijay. Nakunampay. Ang mga nunablak ayan meten nunapan ijay. Grabe ka no ayan nanang. Wan, pinangorda kanupay iti 2x2 di may sa akadwada. Ay, kaasimot ano kasta? Sa bali at talaga ti ipikto ti arak. Ngam no apay akay kayat dalat tamat. Gagangay ti mamartek nanang. Nakitam ti mata ni Henry si Katimyong. Ay nawaw. Saan pa'y bakit? Nananaw ti matanaya. Ngimisit ti igid ti mata na. Anya? Dinanog da kano idirabi eh. Nagkikinabil da kano. Ay nawaw. Awan na nga nawa kadakwada? Siyempre, mabutaang dagiti karo bada. No si ka kumangamin tinapan, ang mga nunaanawam ida takapitan ka nga road. Kunak man no nagsisinong ba't dalang? Iso nga road tinangrugyan na lakay. Unay kamutin. Awan basol ko dita. At dabasol mo. Ay nawaw. Kasano ko mga dabasol ka? Sana siyak tinang ibaga nga aga-apa na niya. At dabasol mo tanagul ulimag ka. Di mo ida napan inanawa. Sa dino manan ti papanam si kadadaw. Ay nawaw. Ada kay mo't gayam di tananan. Sa dino ti papanam kunak. Gaputawad ni bakit mo dito balay. Iranam metan ti rumuar. Ninanang mo't. Agawid ak mo't ladagos. Amangan mat no agiinom kay man iyayan. Saan mo't siguro may parit nanang? Nabayagan na din ang udian nagiinom kami. Pangaasim dadaw. Saan man aday taarak ti adda iti utak mo. Relax kay lang nanang. Kas na kunak itayan. Agawid ak mo't ladagos. Sa anak ngagbartag tamnawan may bagbagayo kanya. Sigurado mo lang ah. Adda ako nanang. Pasensya kayon ano narabyanak. Anyat impaaramid ti gayem mo kang kaya. Narabyan ka Mike. Pinagbantay nak iti istor na nanang. Ay, isumo lagayam ah. Ti anak ko nanang. Nakaturugan ah. Di ka madanagan tapinakan ko mo kiday. Ni Dado ngay nanang. Rimwar, itay pa'y agsapa. Ngamawan pa'y mo't anagawid. Ay nawaw. Gapot na awanak dito'y balay. Inra na namat ti rimwar. Day tanga raw ti kunak.
Diyak ko mapalubusan, ngam ipilit na mo ti kayat na. Awan lat amok di tananang. Nabartek tumanin nga agawid day di ang tao. Sapay kumaro mo dayjay no mabartek. Naimbag abigat yun, nanang. Kasta mo keng kaan na anak ko. Si Mang Pagkada ni Dado di Rabi ay. Saan mo't, nanang? Saan ang nagawid? Jak amo no sa dino tinagturturugan day di ang tao. Ang lalaki di mo dayjay adado. Jak amo no anya ti adda iti panunot na, nanang. Imbis nga agtrabaho ka, awanang taparikot mo ti papaay ti asawam. Sapay la kumaata saan nga aggulaw inton agaway. Padasan na, nanang. Talaga nga isinak no kasta ti aramidan na. Saan asyak ti kalkalabanan day di at tao kunak tumot. Nagas ang biyag ko, tinutulong kalakaman. Kasta ti mayat, Dado. Ay, nawag. Apay nagpalakpak ka siya na, ha? Sino tinangibagakan ka mabalin mo ti agpartat, ha? Sino ka kung mamangipagkat kirumpang aramidag? Ha? Ina, pakpakawan, Dado. Laklakayan kan, ngam kastapay lang ti kapanunutam. Apay, anya ti ikarkarit mo, ha? Ala, sige! Kung taram taridaw tapno maperdi manan. Anya manaday ta Dado. Nagawid ka na bartek sa ita, si kapay laag tinaturad. Di kayo makibiyang, nudiyo kayat ni Madaran. Nanang, mapan kayo iti ayan ni Kapitan. Ay, apa? Agki daw kayo iti tulong kan ko na. Itugot yun ni Junior. Ewan maramidan ni Kapitan. Takrot na yung Kapitan niyo. Kapitan, tulungan na kami kuma. Apay, anyat napasamak na natsarita. Timanugang ko, nagawid na bartek. Anyat maraminak nung nagawid na nabartag. Anawaan niyo, Awa mo nga rudenggan na asa o kapitan. Basapul samot ada kayo ti mga nawa keng kuana. Agsinsin nung batdan nga agasawa kapitan. Ay. Alaan niyo na ito ang number. Ha? No, kabaalan nyo nga anawain. Anawaan nyo pala. Hawagan na kaming tulangin, nagkinkinlabildan. Anya? Ang mga nua palang tagasawa na ita. Ano pa iti trabaho mi nga agur-uray? Pag-aasiyo, kapitan. Kas nakunak itayin. No, kabaalan nyo asulbarin, sulbarin nyo latan. Sana masapol at aktakin na kami. Nay, si kamag gayam ti masabat ko, Mari Charita. Sa dino ti papanan nyo iti apom. Agpatulong kami kadagiti masiknan. Kadagiti pulis maray. Ha? Nabartag ngamin ti manugang ko kitila man ar-aramidin nan. Ni Ana ngay. Ada ijay balay. Madama nga agap-apadakin lakay na. Saan ang makataray ta sigurado akamatin ni Dadaw. Ay nawaw. Ammo ka di ti anak ko, ti may papan iti dayta abanag, Maray. Napanak ijay barangay hall itay. Taagpatulong ak kuma. Ngam numero matiintet ti kapitan nga anak mo maray. Urayan da samot nga dadakas ang mapasamak sa daaggunay. Anya? Ipadas ko ti mapan ag-report dita police station maray. Barang matulungan na kapay. Sapay medyo adayumat, Maray. Anusan amaray. Ang mga nutumaray di anak ko kat dangran ni Dadaw. Naimbaglaangan ta si Mangpot adagos dagiti pulis. Kat inalada ni Dado, nanang. Ay, wan nga ron anak ko. No awanda, asinulaangan ti pagpatulungan tayo. Narigat mo't akasarsarita ni Kapitan. Aywan, anyat imbaga ni Kapitan kada kayo, nanang. Numero matinted na. Anya? Ti kunana, kat no kabaalan tayo kanu nga anawaan tayo. Saan ang masapul at taktakan tayo ida? Ay, nawaw. Talaga mo't dadya ang Kapitan, ha? Kasla takrot mo nga road. Kasta manen ti inaramid na, idinagaapa dagiti kaaruba da Gladys. Saan magayam ang mapang namnamaan day di a Kapitan. Urayan dan samot nga damadangran, sakbay at tumulong da. Ay, awan mon, Timyong. Ay, kasang-sangpet ko lang. Ngam kastamot tong ti ipasabat mo bakay.
Apay ka day? Anyat ar-arabidin yaw kadagiti kagawad mo, ha? Ay nawaw. Anyat kayat masawain. Napan ka no ni Nana Charita ije barangay hall. Tapno agpatulong. Ngam cellphone number ka no matiintad mo kunkwana. When tapno nalaka akong tagendak. Agpudno ka man kanyak timyong. Takrot kan samot. Takrot mo't nga ibagbagam. Agpapada kayo kadagiti kagawad mo. Di mo nga minammo bakit? Imbes ada kayo ti kaasitgan a pagpatulungan dagiti kalukaran tayo. Awanon taagtugtugaw laeng met ije barangay hol ti ubraan nyo. Nukas jay kumamot nga adda agaapa ay katagpakita kayo Anawain nyo ida ano kasapulan. Saan matada kami tinangibaga nga aga-apat Kasta nga raw, awan ti aramidin nyaw, boy-boyain nyo laptaitan. Hay na, nakababaing kalaunay, Timyong. Apay manay nanang. Ay, sus, agindidi kapailaang dita. Ay nawaw. Saan kaya maawatan? Agdinamagan dito'y lugar tayo, ti inaramid yaw kadagiti kagawad mo. Amumpay ti kunada, takrot ka kanaw a kapitan. Takrot mo't nga ibagbaga na kita sa tao. Wan tasaan kayo mat kano nga ganawa. Anya? Mano a kalugaran tayo, tinagpatulong kada kayo. Ngam anyat inaramid yaw. Hayunay kantim yaw. Iso adiyo ida mababalaw, no ibagada at akrot kayo, takas tamot nga men, ti ipakpakita yaw. Sorry, bakit? Nakainumak lang iti dadingal daw. Pasensya kan, ngam nakadesisyon akon. Agsi na tandado. Diyak amo tinararamit ko, bakit? Uray anya pa'y ti bagbagam. Awanin ti agbaliw. Ay nawaw, kasyang na kumamot bakit? Naasyan ka kadikada kami idi inaramid mo ti kasjay, No saan nagpulong ni nanang kadagiti pulis, ang mga noan niya matan tinaramid mo kanyak. Please, bakit? Saanan? Diyak kayat ti asawa asakit ti ulo. Mabalin ka ding agsarita ta, Ana. May papanitian niya, kapitan. I-delete mo, jay impos mo iti Facebook. Ay nawaw, apay ko mga idilit ko. Awan karbang mangibaga at takrot kami. Apay, ilibakyo ka di, kapitan? Di ka man naging tutured. Saan lang ang anam na minsan ni inaramid yu ti kasjay, kapitan? Tunggal adda agkid daw ititulong yu, kat di yu mat-aksyonan. Urayan yun sapay mat nga adda maisagma. Sana po no na ita. Pasensya kayon, kapitan. Ngam saan ko nga idilit no anyaman ti impost ko. No saan kayo atakrot? Paniknakan nyo Agpakita kayo no adda parikot. Saan kay nga agul ulimak? Nakita ni Mayor timpos ni Ana lakay. Anya, saan na mo taklos ka ni Mayor kay? Adda nang idanon kini Mayor. Ay nawaw, sinaw tinangindanon ka ni Mayor? Di mun amon no asino. Ayun gayam, mapan ka kano iti opisina na tagsarita kayo. Ay nawaw, anya nga iti ibaga kijay. Ay kat si kamutin at makaam nga agpalawag kun kuana. Kasano no dinakpat yan? Kasano no sermonan dak? No sermonan da ka. Ano sama, tapod numot nga dataktakrot mo. Saan ang mailibak dayta, timyaw? Nakitak mo't anak turong ni Kapitan ijay munisipyaw. Una, tapi naayaban ni Mayor Nanang. Anya, Saan laang mat ngamin ada tayo tinangaramidan na iti kasjay. Ado tayo nanang. gusto nga rod ano bagbagaan ni Mayor, bareng agnakemeten. Naku nampay nanang. Narigat nga agpaisaw no agul uli magtayaw. No agul uli tayo. Ay awan ang mga no panunutin na husto ti aramidan na. Husto lang no pinaayaban ni Mayor. Tapno mailintig na tikilo nga aramid na. Kat, anya ti imbagan ni Mayor kun ka. Pinagsasawan nak bakit? Winarningan nak pa. Naimbag man, tadi na pinaayaban dagiti kagawad mo. Siya kano ti makamo ang makisarita kadagiti kagawad ko. Aramidem ngamin ti may parbeng. No adda agpatulong, agpakita kayo. Aganawa kayo no kasapulan.
Di urayan nga adda madangran. Wan, bakit? Tapno saan matla ang apanunutan dagiti kalugaran tayo at akrot kayo. Dahil tapay ti may sa bakit? Nasakit tirik na tunggal ibagaan at akrot kami. Ibagad at akrot kayo Tadi kay mat ngamin agpakita no kasapulan da kayo. Ay nakababain bakit? Hay, talaga anak kababain ti mabagaan iti takro ti Miyong. At da kayo magayam nanang. Kasangsangpet ko laang. Naimbag man, ta sermon lang tinangag mo ka ni Mayor. Wan nga rin narang, madanagan naklaunay no may katak. Hay na, pag nakmamdaytan, inton sumarunaw, aramidam ti pagrebengam kas kapitan, tapnusan nga agriray dagiti kalugaran tayaw. Ay nawaw! Kas maysa nga opisyal iti barangay, aramidem ti pagrabengam iti masakupam. Iti kasta, saan nga agriri dagiti kalugaram. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaya tiyo, ti ag out of town na lang. Anyat ko nam, Janet. Ay nawaw, salsalod sudak no kayat yu ka diti agbakasyon. Ijay mat. Ag-beach tayo mat Sa dino ti kayat tiyo apapanantayaw. Isupay kit di agastos dayta. Awan budget tayo para iti kakastabanag. Jay isa ang tayo kit di iso. Adda budget tayo nanang, da kayo ki di mo't. Pangalaam ko maiti budget mo. Kamanulaang mati susweldon nila kay mo. Adda ti 13 month pinananang, sa bali manan jay bonus na. Gapot adda bunaws kan 13 man nila kay mo. Gastos kamuta nga gastaws. Saan adakas no kaya tayo mati aginjoy nanang? Ngam jay kumamot ka ba ilan nyo agastusan na anak ko? Saan kat nga over the budget? Ay basta, agbakasyon tayo. Agbiro kak iti hotel a pagturugan tayo. Jay social a hotel tapno mayat. Di bali at agsweldo manan nila kay ko. Masukatan to manan. Anya di ko na may tayon, Janet? Agbakasyon tayo kada nanang lakay. Awan pagdanagan nyo, tada na ibuko a pagturugan tayo. Ay nawaw, ijay? Ijay laon yun. Hotel ti pagturugan tayo no kwa. Ay nawaw, gastos manunday ta, bakit? Di bali ata Paskwamat. Ure Paskwa, masapol nga agtipid tayo lata. Ngamin, awan kwarta tayo. Isungarod nga agtrabaho ka tapno ada gastusan tayo. Saan aga po ta ada 13th month pay? Kan bonus ko kat gastusam amin, bakit? Ay, nalpasan. Naibuk ko ti 2 kwarto. Nabayadak matlaangan. Iso ang masapul ang matuloy tayo. Anya kalakit di mo tan, bakit? Masapul ang mapan tayo. Tapno saan asayang ti imbayad ko. Ijay tayo nga agsilibrar iti Paskwa. Tapno sosyal mat at Paskwa tayo itaatawan. Imbagam kaday kada kasinsin mo, Maya, nga umay na dito'y balay. Tatang, na-text ko matanida. Nasaya at mat nga raw no kasta. Da Andres ngay nga ta. Ni kumarim Janet. Imbita umot ida, Simple lang ti Paskwa dito'y balay. Ngam tinapatag kat adu tayo ngagsasangaw.
Kat no nag-out of town da mare dyan tatang. Ay, Wen, social ti Pasko dagi jay, ta nag-hotel ken nag-beach da. lukas ta. Adagay ang budget da. Adda kano 13-month pay ken bonus ni Andres, tatang. Gusto tapno mapadasan damay. Wen, saan matkit di adakas ni aggastos? Tinapatag kat adda budget. Ay, nawaw. Ay, makapakitot ka Martin Rice. Apay ka dito tayon. Kung naklakit gay no asino ti tao di ti paraangan yaw. Si kamot gayam. Da kayo kit di mo tata. Urela nakintot kayo nakakita kanyak. Konak man no nag-out of town kayaw. Uwan tata, imuna akla ang nagawid tada trabaho kinton bigat. Okay, kumusta nga iti outing yaw? Mayat mayat, iso na lang ta gastos mayat. Naijay lang. Magatangmat ngamin amin ni Jay. Kan nangina ti hotel ang nagturugan may. Nagbiro kay kumay tinalaklaka tapno saan kaya nagastusan. Ni bakit kung tumot tata? Ipilit na ti kayat na. Ure ibagak nagtipid kami. Sana dumngag day Jay. Ay, boslon mat gayam no kasta. Nakunayon tata. Kaslagak akop da tao iti kwarta iti kasdyang aramiden na. Agpicture taman mo't nanang. Ay, nawaw, jak kayat dyan ay. Iya dayo man ta kamera kanya. Tapno ada ipos ko iti Facebook nanang. Ay, nakababain ka dagiti kalugaran tayo. Ang mga nupanunutan da pasikat da tao. Anya ko mati nakababain, kat da tayo mati naggastos. Ay, agim pakikakit din, taagawid tamutan. Ne, saan ang mabalin nanang? Idi pa'y may sanga aldaw ang nagawid nila kay Mau. Wun ata ada trabaho na dayjay. Sayang mati binayadak no agawid tayo. At dapay may sangal daw tayo nanang. No di mo kaya ti agawid, umuna aklatan. Amo yung nga raw ti pagluganan niyaw. Ang mga numapukaw kayo. Good morning, Mari Rodelia. Kasnamat kan ka, Mare. Oh, kumusta nga iti Pasko ayo, Mare? Siyempre, nag-enjoy da tao, Mare. Nag-hotel kami pa'y, iso adakkel mat ati pinayadan may. Agasam manday ta, Mare. Saan adakas ti ag-enjoy, Mare? Di mo nakita ti impos ko iti Facebook aya. Saan pa'y, Mare? Ay, iso mo lagayam No siyak ti sika, i-stok nak tapno makita, Mare. Ha? No kasta ti aramidem, kasla nakipasyar ka laangan na ay jay no kwa, Mare. Ah? Ay, inuwan na. No da kami nga awan budget na. Solve kami, uray ladawan lang. Ibagam ngamin ken lakay mo ata ipasyar na kamet, uray maminsan laang. Awan budget mi, Mare. No talaga akayat mo, ibirok mo, Mare. Oh, Ryan, nadya ako maharim. Suruan na kamot tayo nga garami di tidakas. Di kay madanagan, tatang. Tasaan ko nga aramidan ti ibagbagana. Amok anarigat ti trabaho nila kay ko iti construction. Kitjak kayat asayangan ti kwarta nagrigrigatan na. Rombeng lang Punaw, asa na dakas ti ay ginjaw. Ang no ti gastos kit over the budget. Ay, naitan ti dakas. Pudno lang unay, tatang. Naimbag kan Mari Janet ta permanente ti trabaho nila kay na. Uray minimum ti sweldo. Ay, mas lamang si ka. Amok day tatang. Iso nga rod nga agtip-tip ita. Amo ko nanang. Amo ko no anya ti i-order tayo para inton baro atawan. Aday ta ka man ako na akaon. Kitaan nyo dagiti aladawan nanang. Ay nawaw, madlaw ang ina dagita amakan. Tapno special mati baro atawan tayo nanang. Dakal ti gastosyo iti Paskwa. Numabalin kat jaylat takuman simple amakan ti iluto tayo inton baro atawan. Tapno saan kayo nga aggastos iti dakkel. Ay, day tati saan amabalin kanyak nanang. Ay nawaw, panunutom at tibanog nila kay mo, anak ko. Baro atawan day jay nanang. Alangan mo't asimple ti sagana tayo. Kasano tayo amabindisyonan no kas jay laang. Ay, jakamukan ka. Nagadulakit din nga amom. Di mo panunutan nga adalat ta ti paggastusan nyo kalpasan ti Paskwa ken baro atawan.
Day talaang tigatangam, mare. Wan, Mare. Anyang iti ilutuyo inton baro atawon, mare. Saan kami nga agluto, Mare? Nukas na, agtipid kayo, mare. Ay, nawaw. Saan, Mare? Asino tinangibaga nga agtipid kami? Ha? Saan kami nga agluto, tada in-order ko ang makan, Mare? Ay, kasta. Wala, tapno saan kami amarigatan nga agluto. Gastos samot no ma-order amin, mare. Kasta talaga, Mare. Package ti in-order ko. Ngam at least, saan kami mat amabannog. Day talaangan mangan ti maaramid. No kayat yo, umay kailatan iji balay, Mare. Uray saan kayo nga agluto. Ay nawaw, dahito lang, ti ginatang mo, bakit? Wan lakay, apay ka day. Ayan nga ti makarunay. Ayun, nalipatak nga imbaga kang ka. Ada ti package nga in-order ko lakay. Anya? Tapno saan tayo nga agluto. Day talaangan mangan ti aramiden tayo. Ay, siya kung ti madanagan, bakit? Ay nawaw, anya launay ti pagdanagam aya. Ang mga numaybus ti kwarta tayo, kat awanin magastaw kalpasan ti baro atawon. Maminsan laang mat iti makatawan lakay. Ang manunga aldaw manon ti urayon, sakbay ng agsweldoak. Saan lang matapas ko akin baro atawan ti paggastusan tayo? Inton Enero, aduman ti mabayadan, bakit? Ayan nga, iti ginatang mo ang mailota o Rodelia. Abas to lang ti ginatang ko, tatang. Ay nawaw, kunak man agluto tayo iti pansit, makarunay, kan fried chicken. Kumaa, ngamti ko na ni Mari Janet kat makibaro atawon tayo iti ayanda. Anya? Isumot tinangibaga, tatang. Ay, nakababay mo't ano mapantayo pa ilaang ijay. Mabalin mo't agluto tayo, oray simple laang. Pagustuhan tayo laang ti kumarek, tapno awan maibaga na, tatang. Adupay mat makan ijay, Mare. Sige laang, mare, nabsog kami pa. Diyo kayat ti makaraman iti naimas amakan aya, Mare. Nakababain mo't ano ibusan mi, mare. Ni Tata Jun ngay gayam, jak matan makita. Imunan anagawid, mare. Ay nawaw, apay ngay. Di saan na amaraman ang tidaduma amakan. Saanin Sayang mo. Kas di talaga day, mare. Mabain ngamin. Anya ko matipagbainan na kat siyak matinagawis, Mare. Di balin, amare. Tinapatag kat adda naramanan na. Hapay na dyan, anang. Ay, nawaw. Ti anya, Andres. Anyat aramida ni Janet iti sirok ti mangga. Ay, day tatijak amaw. Kalkalpas lang ti Pasko akin baro atawan ngam kastamatan. Kaslaad tanad agsa na parikot na. Wano, naibusan ti sweldo, ngayon padulin ko akin kuwana. Nalabi ta kasta anak ko. No agsweldo ka manan, di mo ipadulin amin kan kwa na. Tani, tila adda paggasgastusan na no makaigam iti kwarta. No, da maibaga kat di namot pagan kaslabak nang mat. Kanayon kumot abagbagaan, ngam talaga laeng nga awan ipangag na. No, naibus ti kwarta ngayon padulin ko kan kuwana, ay, awanan Anya nga, ti pagbayad na kanag iti rumbang nga bayadan na. Dahito laan, ti pamigat tayo, bakit? Wan, apay ka day. Apay atuyo laan. Day tangarod ti imanayan ti kwarta. Anya, Kaano nga agsweldo kayo? Naibusin ti kwarta nga impadulin mo kanya. kung nagtupay ka, Dakkel ti nagastos idi Paskwa ken baro atawon. kasano nga rodan ngay, nagiti hulugan nagamit tayo. Anya kalakit dimot. Isu nga ron nga salsaludsudak no kaano nga agsweldo kayo tapno amok. Awan pa'y kalkalpas lang ti baro atawan. Masapol nga aguray manon ay ti manungal daw. Anya nga ron ti ibayad ko no agsingirda. Diyak amugan ka Malpas ti baro tawan, tattao na kamulang lang, makabulan na badit. May sangal daw na gastusan, kastoy ti Pilipino, barayo boy no ag gasto, makatawan nga ag pungrot, may sangal daw milyonaryo. Ay, aguli magkaman si ka, Andres. Itay-pay nga agkan-kanta ka dita. Handa ka di parikot, apay napudot ti ulom. Agpudno ka man.
Siya ka di ti paspasagidan? Apay, napasagidan ka. Ay nawaw, saan man asyak ti pangar-aramidam iti kasta? No saan mo nga aramid, awan ga po na ang mapasagidan ka. Anya? Alan, ituloy mo kit di tararamidam. Di mo pa kibyangan ti panagkanta. Apayan, Janet. Bigbigat ang napudot ti ulom. Kasano mo nga minanang? Makaparurod ti manugang yu. Ay, nawaw. Anya ti inaramid ni Andres, aya. Di yung mangagtakanta na aya nanang. Apay ti kantana. Asla siyak ti patpatamaan na. Napasagidan ka kaday. Hay, makarangrang nanang. Isaw lang nga isaw ti kankanta na. Maasar ka. Ngamen, kasjay mo ti aramid mo. May sakamot, abarayuboy. Anya? No saan aparakan ka? Awan makagapo tapno maasar ka kan kwa na. Ngam no kita kat kasla apektado ka launay. Hay, jak mo nanang. Ay, may salaang ti kayat asawon day tabalasang ko. Guilty ka, iso nga apektado ka launay. Kasla nadagsan ti parikot mo, Maray Janet. Hay, huwan nga rod mare. Apay mat, Maray. Awan nga rodin pagbayad ko iti hulugan aref kan washing machine mi mare. Anya? Awanan ata na igastos kumatan ti sweldo nila kay ko iti paswakan baro atawan mare. Apay nga ingastos mo amin, Maray. Day tangaro ti bidot ko. Makisarita ka kadagiti nakautangam, Ibagam abayadam to. Istrikto daw mo nga rod mare. Ay, day talaang amare. Narigat ti makisarita no istrikto da. Masapul nga agbayad ka. Asino di imawag anak ko? Ni Madam Cecil nanang. Iso tinangalaan nyo iti hulugan aref kan washing machine. Saan ka day? Iso nga agpaysuan nanang. Awa mo nga rodin maibayad ko kang kwana. Imbagak nga orayan na nga agsweldo manan nila kay ko. Ngam di namot kayat. No apay ngamin, adi mo in reserba ti ibayad mo kankwana, anak ko. Day tangarod nanang. Nailawan matan anay gastos. At dabasit anabate, ngam kurang mo day chay. Pagadalam day ta. Saan adakas ti agen choy? Ngam adda ko malimitasyon. Nang runa pa'y no ammom nga ado ti paggastusam. Anya ngay nga rod, kat nalpas matan nanang. Nalpasan. Ngam sapay la kumatag balin nga adal day taken ka anak ko. Tapno saanen a maulit ti kastoy apasama. Ay, nawaw! Saan adakas ti agenjoy? Nang runa no adamat okasyon. Iso na laang tanapat pataglata kumati kunada a limitasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! O sige, awagan naktulat no saan ka busy, wan. Agan anad ka akanayon dita. Bye! Ay da, naggana sin no kastoy akanayon. Kaslabalasang akmanan iti panagriknak. Anyar ko na yun, hanang? Nay, nagawid ka maggaya min Aileen anak ko. Itay pa'y nanang. Asino di kinasarita yung iti cellphone nyo? Ay kwa? Ni kwa, ni uncle mo day jay. Asino nga uncle ko?
Ni uncle mo nga ada ija abroad imawag kanyak. Kasla agul-ulbod kayo, mat nanang. Ay nawaw, saan Apay ko mga agulbudak ngay. Amangan mat Ay, no. unaan kan. Kamali ti pampanunutam maipapan kanyak. Apay nga rod a defensive kayo. Wen ata awang dakes ngar aramidag. Amok asabali man ngaminan ti pampanunutam dita. Lodanak man mariis ka. Ay nawaw, kanayon mo ngagpalod ka marisimang. Asinaw ti katetex mo, Ay kwa, si kaki di mo. Awan, agpaludak laeng. Di ka naglibak, maray. Idi pa'y napalabas a bulan a madlaw ka, maray. Sige, ibagak keng ka, ngam sikrito talaeng Anyat ibagam aya, maray. Busy ak iti boyfriend ko, maray. Aday ubing a boyfriend ka, ibaga kong tap na among. Anya? Naabok iti Facebook, maray. Taga ano, mag? Saan tayo akalugaran? Taga Manila ka dumay. Ay, unay kan, maray. Amangan mo nululukon na kalaang. Saan ba siguro, maray? Nay, kita amaray. Ado tinangag ko a drama may papan iti kakastabanag. Love is scam kunada, maray. Love is scam nga ibagbagap, maray. Saan nga scammer ni Roberto, anya? Kumusta ka matan dita Manila, Roberto? Agparikutak nga ron si Mang. Ay nawaw, apay may? Ada ka di parikot mau? Anda nga ron. Anya ti parikot mo aya. Ibagam tadum ngegak. Ken amangan no matulungan ka. Awanan ti pagtrabahoak. Kasano nga awanan? Nabangkrap nga ron. Awanan ti gatang ko iti kanag dito. Kasano akpaya dita? Ay, kaasi ka magayam ano kasta? Wan nga ron. Awanan na pangalagi ti kanag. Amangan no at extra kwartam dita. Pabulutan na kumapay. Manuti ka sa pulam aya. Sika ano manuti may pabulod mo kanyak. Kasano ang maipawit ko kang kangay? Isend mo latan iti Gcash Jak mo amo no anya day ta Gcash. Agpatulong ka karag iti amam. Talaga nga minagipit na tao ita. Bayan agtumot lang. Sige, urayam nga raw ta ipasin ko. Kaasi ka mo'y. Busy ka kaday, Aileen anak ko. Saan mo tunay, nanang? Apay ka di? Adala ko masalod-sudek keng ka. Ay nawaw, ibagayo latan no anya day nanang. Kaano nga ta nga agpawit ni manong mo adines? Ay, day tatijak mo, nanang. I-message mo man anak ko? Ay nawaw, mabalin mo't nga i-text yun ni manong. Si kalatan sigurado asalud-suden naman no pangusarak iti kwarta. Pangusaran nyo ngamin iti kwarta, aya. May saka, Mike. Basta ka sa pulak ti kwarta ita. Hello, manong. Adda ka din ni nanang dita? Awan pa'y, di pa'y mo't nagawid, manong. Ay nawaw. Sa dino tinapanan na. Adda iti ayan ti kumari na. Salsalud-suden na nga rod, no kaano ang makapawit ka iti kwarta. Inton migat pa ilang ating ko. Pasensya kayon. Naladaw tatangamin ng usarak iti kwartak. Okay lang ang manong. Saan kami matkit di nga agbisbisin kininanang tadamot sweldok agastusan me. Si Kanti makamo amang ipalawag ka ni nanang ading. Kapilitan amanong. Di namot ngamin kayat ti agtext ken ka. Masapul ka no asya. Adto yun ti kwartayo nga impawit ni manong nanang. Ay, agyaman anak ko. Kitaan nyo mat ngamin, Saan atila pangigas-gastusan nyo, tapno saan asayang ti kwarta. Amuyo mat anarigat ti trabaho ni Manong ije abroad. Wait, amok data. Saan abasapul nga ibagam? Palagip laeng, nanang. Ditakan, tadapay papanak. Ay nawaw, sa dino mangit, nanang. Iti ayan ti kumarik Ijayak manan nga agtambay. Mayat ijay ta prisko ti angin. Anya? Nay, sa dino tinagapwa marisimang.
Iti istorda biren ngam awang magayam tao ijay. Kasar ka no ti kaanakan na itamaray. Isu mailagayam ang nakarikap ti istorda. Anya ti masapul mo kenkwana aya. Agpa Gcash kumangam awan damay. Amangan kunak no ada Gcash mo di tamaray. Agpakas inak kumataisin ko ti kwarta abulbulodan ni Roberto. Ay nawaw, pangaasim amaray, di ka agpalukaw. Agpaloko man nga ibagbagam maray. Kasamay. Apay nga rod nga ikam iti kwarta day ja Roberto. Sukatan ng tumulaang maray. Ay namaray, awan lat amok dita. Di kag dengdengeg iti drama aya. Adaw dagiti babakit amabik-biktima iti love scam. Iso nga aganad ka maray. Relax ka lang ka di maray. Saan dak alukwan ni Roberto niya? Sa bali ni Roberto. Alaman nga raw maray. Ibagam kun kuan na tagawid dito'y lugar tayaw. No talaga nga ay ayaten na ka. Narigat ti mabiktima iti love scam maray. Mga no pagbabawyam to dayta. At tuyen ti gatgatangam amantika ay lain nakaw. Agyaman naklaw na nana. Ay, addaman gayam kayat ko asaludsuden nana. Anya dayta nakaw. Amuyo ka din no asino ti katetex ni nanang? Ha? Kanayon ngamin ati cellphone na ti dumdumugan na. Saan laang aday ta? Nalakapay ama ibus ti kwartang ipawpawit ni Manong Dennis para kan kuana. Ay kuana kong. No adda amuyo nana, ibagayo kumakada kami. Di mi kayat ama isagmak ni nanang ni. Mala, ibagak ti amaw. Ngam di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan ka, Una na, secret na naang. Nainlab ni nanang yaw iso akas tiyay. Adda ubing a boyfriend na, kat iso tik ikan na iti kwarta. Anya? Adda ka magaya man, Aileen anak ko. Muto yung tamantika tamangigisaak itinatang. Agpudno kayo man kanyak nanang. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan. Adda kanumot ubing a boyfriend nyo. Nay, asino mo tinakadamagam iti kasta? Basta, adda nang ibaga kanyak. Isu ka di ti makagapon no apay analaka ama ibus ti kwarta nga ipawpawit ni Manong Dennis kada kayo? Ay, kwa. Pangaasi yung ananang, di kay agpaluko. Di yung sayangan ti kwarta nagbanugan ni Manong. Ay ayatek ni Roberto. Manu atawon meten abaluak. Dakas ka di ayan o agayatak manan. Saan adakas? Ngumpilin nyo kumamot at ilalaki apudno amang ipatpatag kada kayo. Nupudno man nga ay ayatin na kayo ti boyfriend nyo nga ibagbagayo. Alaman nga rod, ibagayo, taagawid dito'y balay. Traidor ka magmaris ka? Nay, asino ti traidor maray. Sika! Ay nawaw, di ka maawatan maray. Amaw kasi ka nagpulong iti anak ko ka. Nay, di kag pabaso lakas taa. Sika lang matinang ibagak iti sikrito. Awanan sa balay. Sika lang. Isong amuklatan asika tinang idanon ka ni Aileen. Anya? Manipon ita. Prinsip ubertan. Kagurgura kalaunay iska. Agyaman nak ta inawagan nak Manong Dennis. Apay nga dayadin ko, Adda na patid nga ibagakan ka. May papankin ni nanang. makapadanag ka man. Adda boyfriend ni nanang Manong. Anya, boyfriend ko na. Wun, ubing ka no. Ipawpawitan na pa'y iti kwarta. Asino mo't na lalaki? Ay, day tatijak amo. Binagaak ni nanang. No talaga mo't lang nga ay ayatan day a boyfriend na. Agawid dito'y balay. Ngamawan mo't nga agpakita, aging gaita. Kasaritak man ni nanang? Awan dito'y balay Manong. Rimwar manen. Kontrolam latan ti itad mo nga allowance na. Tapno awan maitad na akwarta iti boyfriend na kuno Manong. Bagbagam ni nanang dita Abangan mo't ni scammer na lalaki. Wan Manong, inaldaw mo't ket di apalpalagipak. Ngamno daduma, sumungbat. Ay ayatan da ka nung titunggal maysa. Pasensya kan, Roberto. Kasano nga rudan na ita? Awan pa'y maipawit ko akwarta kang ka.
Ikat ipamuspos sama. Nagkari ka kanyak sa ita, di maramidan. Awan nga rodan. Saan mutan amang ipaw iti anak ko nga OFW? Nya ka na ya. Numasapol nga umutang ka pala, ang aramidam. Gumura da nga rod kanyak. Ay ayatan na kaniwan, no? Mala, mabitla ang tagdiskitarak tapno awanan ti adu asaong. Awanan maipawit ko. Dakkelan ti utang ko dito eh. Katsika, di mo pa'y binayadan dagiti binulod mo akwarta kanyak. Agwinaswas talatan. Nay, apay ngay akas tamot ti bagbagam. Kasano ngay dagiti utang mo kanyak. Sardengan na kon, nawatam. Di ka makaawat mat. No umutang akmanarin, awanan mailumlumak mat iti utang. Bayadan pa'y nga umuna dagiti inut utang mo akwarta. Roberto! Roberto! Awanan, inidip na matang ti cellphone na. Ay, kasano pa yan ang makabayad ak iti utang ko no kastoy laeng. Pudno ka din, nanang. Imutang kayo kin ni Suset. Ha? Naranaak ijay paradaan itay. Nangus-usaran nyo iti kwarta nga inutang nyo kankwana. Kat saan kayo mat nga agas-gastos dito'y balay. Ay, kwa nga bin anak ko. Di yu ibagang nga imutang kayo para iti boyfriend nyo nga ubeng. Nailaw anak ko. Nagkarimo nga min kanyak abayadan na. Patpatyan nyo mat. Iti kasta nga edad yo, kat agpalpaluko kayo iti ubeng. Saan ko nga ang gagara, anak ko? Nagayatak laang may kamali ka di ayat ti agayat. Kamali ano pa kaisagmakam. Ay nananang, agpanunot kayo kumaan na imbag. Kunaklakit din no imbreak yu day ja Roberto. Saan mat kayam? Ala, itay yu ti number na, tasyak ti makisarita ken kuana. Awanan manong, naurnungan ti utang ni nanang dito eh. Kasano na urnong ating ko? Taimot utang para iti boyfriend na kuno. Impadas ko nga inawagan, ngam saan matan ama kontak ti loko. Anya? Diyak amo no anya ti adday ti kapanunutan ni nanang. Ayan yan ninanang. Agar-arami di ti pagparikutan na. Ay naku nampay manong. Manuaya ti utang na dita. Medyo dakkel matan Isend ko ti listaan ken katapno makitam. Oo na yan ninanang. Kaslasan ngagpampanunot. Ti amok ket awandan iti dayja Roberto. Tagayam inlimod ni nanang. Anya nga ita. Dandan ni mailumlum iti utang gapo iti kalukwan na. Anyat masapul mo, Maray. Kunak man no kagurguran na. Pasensyakan kadagiti dakes ada isaw-sawang ko keng ka, mariis ka. Husto kayo. Darigat ti agtalag iti sabali a tao. Nangruna no santay nga amamaw. Wanmat nga main, Maray. Oray to pa'y dagiti am-am mo tayaw. Kat saan ang mapagtalkan no daduma. Awanan, Maray. Naurnungan ti utang ko. Impasubunak day di Roberto. Siyak mo't utu-utuak. Anya ngay ita. Siyak mo laang ti agparikaut. Dayta, ti bagbagaken ka idi, Maray. Adumot tinangag tayo a drama may papan kadagita a love scam. Gamno apay an na-scam ka pay lang. Wanda ata yung paggarub ko anapudno ni Roberto kanyak, paray. Masapol pay lang ang mapasamak ken kasakbay nga agnakam ka. Angam kasta talaga. No daduma ket narigat ngamin ti mamate no saan pay anapadasan. Pasensyakan, Dinis, anak ko. Kasano nga roda na makabayad kayo iti utang iyo. Awan ba't nga rod kwartayo? Jak amaw, anak ko. Imbes nga igatang yu ti masapsapul yu ti kwarta nga itut ko. Saanan ta pagbayad yu lakat nga rod iti utang yaw. Dayta nga raw ti bidot ko, anak ko. Luapay nga min na nagtalag kayo adagos. Kat saan yu pa'y mat na nakikita di tao.
Kaya't kulaang may't amarik na ti kunada nga ayat. Mano atawanan abaluak. Una, ngampilyan nyo kumaadya katawunan nyo. Kan lumabalin, jay kumaamam mo tayo. Kas kumakan Tata Norman. Anya, Nasingpot mo't ni Tata Norman kay. Kan at least makasigurado tayo. Asan ni scammer tayo jay. dinakman angawan si ka, Dines. Nalpasan, fully paid amin ang dagiti utang yun, nanang. Ay, agyaman naklaunay, Aileen. Di yun ulitan ti kas ding inaramid nyo. Ginurayo pa'y ni nanais ka, idi impulong na kayo. Jak ni damdama alukwanak day di Roberto, anak ko. Pag nakman nyo day tananang, saan nagaputa nag-I love you kada kayo, kat patsin nyo matun. Adu dagiti manang guntaway at tao ita. Iso apang nga asiyo tadi kay agpaluko. Wain, anak ko. No kayat yu ti makiasawa manen, ni Tata Norman latan. Apay nga umadayo kayo pa'y lang amin. Agpada kayo, mat kan manong mau. Ay nananang, secured kayo kan Tata Norman. Nalawat ti dagaday jay abaak. Sanan, abangan no panunutin na at idagana ti kayat ka. Ala, adda kada kayo day tananang. Ang pang-asiyo laang tadi kay agpaluko manan. Ay, nawaw! Di ka agtalak iti tao asaan mo nga amam mo, nang runa pa'y no kwarta ti saritaan. Ngamin, itapanawan, adu dagiti tattao amanang gundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti ibagam kanya, lovely. Imawawag ka di dananang kan kamaya? Saan mat? Ay, naimbaglaangan ta saan da ka nga inawagan. Ay nawaw, apay ka di aya. Narigatan, friend. Narigat yan niya. Amangan no maibagam a dancer ti trabaho ta dito'y syudad. Nukas na, saan da nga amo a dancer ka iti may sa abar? Jak imbaga, tanong maamuanda, sigurado asaan nga umanugot dagijay. Anya? No bilang man ta umawag da kang ka, ibagam latan a restaurant ti pagtrabahuan ta. Kandi mo dakdakamaton ti maipapankin ni Abner. O sige, nukas ta ti kayat mo, iso ti aramida. Narigat ti makabaso lang niya. Agsinsingiran ti landlady, lovely. Ay nawaw, binayadam kumapay met a Abner. Kurang mo't nga ti kwartak. Mano ti kwartam di taaya? 500 lang. Nayo naman. Apay a 500 laang. Ano sampay lang nga bayadan? Di bale tadamat tibak ng a customer mo iti rami Iso nga ron na pinalubusan kang agtrabaho iti dahi abar, tapno dagastusan ta. Ay una yan, Abner. Di ka madanagan, tadaraket mi inton pikat. Ibingayan kang tumatlang. Sigurado ka Ay nawaw, kaano ang nagulburak kan kaaya? Itay payad di ka matagtagaray pa o labakay. Ada ka di parikot mau? Kailiw ko ti anak tangag trabaho ijay syudad, dudong lakay. Saan mo't ngaminin nga ag-text? Ang mga nubisay iti trabaho na bakay. Jak to pa'y amaw no anya ti trabaho na ita. Awagam to
Aglod ka ta kumustaem. No nalipatan na ti umawag kan ka, di isikat ni mga rabi di ti pamuspusan. Tapno makapagsarita kayo nga gina. Aglodak tuman nga raod. Una, manumot laang tilod. Anda 20 pesos ti bulsak. Ay saanon. At dapay nabati a kwarta. Ala, sikati makaamaw bakit. Siguradwam laang ang maawagam ti anak ta. Hello? Kumusta ka dita syudad, lovely anak ko? Apay nga imawag kayo, nanang? Kaya't kala ako mustaan. Nabayag mo't ngamin, adi ka nagparparik na kada kami kantatang mo. Nasaya atakla ang ditoy, nanang. Awan rumbang apagnanagan nyo. Pagtrab-trabahwam ngamin, anak ko. Ay, kwa, nanang. Agtrab-trabaho ak iti may sa restaurant dito'y syudad. Apay ka, day? Nasaya at mat no disinti ti trabahom dita. Di mo panggapon ti agtrabaho iti inuman, wan. Wen, amok daytan. Sa baling ngamin ti inuman no maminsan, anak ko. Wen, saan nga inuman ti pagtrab-trabaho ak kunak lang harutan? Ay, wan gayam. Mabalinaan apasyaron ka dita. Ay nawaw, saanan nanang? Sayang lang ti plete yo. Agpakadakon, tagluto ak pa iti kanan may. Asino ti kinasarita mo ti cellphone mo? Customer ka din dyan? Saan? Ay nawaw, no sana customer? Asino nga ron? Apayan nabayag ti panagsarita yo. Ni nanang ti imawag. Ninanang mo? Anya ti baganakin ka? Kinumusta anak laang? Sana sinaludsod ti may papan ka data? Saan mat? Nasayaat mat nga ron, no kasta? Di mo nakdakamatan ka nakwan at may papan iti relasyon ta, way. Talaga asaan? Sa bali ti ugali da nanang kantatangket. Istrikto dalaunay. Nala, agluto ka nga ron, tanay. Mabisina kon. Adarakit mo itasan ka day. Adda nga ron, bak nang abakit. Di dakkel man ang ti kwartam no kwa. Ay, siyempre, Inawagam ka na, ti anak ta. Nalpasan lakay. Anyat imbaganakin ka ngay. Imanugot ka na, pasyaram iti ayan na. Saan nga rod lakay? Ay, nawaw. Apay ngay, impilit mo kumaa. Sayang kanumot ti plitay. Ngam na ibaga na kanyak a restaurant kanu ti pagtrab-trabahuan na. Ay, agyaman ak Diyos ko. Nasaya at mat no restaurant. At least disintay saan nga inuman. Naku nampay lakay. Man-mano ti disinti nga inuman ita panawan. No agtrabaho ni Lovely iti inuman. Ang mga numasulisog ang mga ramin ildisaan ang may parabang. Ay wala. Nang roon na pa'y numapadasan na jay kunada nga isi manay. Kas jay ti trabaho ni kasinsin Lucy idi ka. Iso ti pagbababawian na nga aging ka ita. Kumusta ngay Maya? Diyan niya. Adda ka numot customer mo abak ng idirabi eh. Ada apay ka di. Manungay ti imbayan na kang ka. Medyo dakal mo na. Ilibre nakman nga rod. O sige, ilibre ka iti arak inton rabi. Day tati kayat ko kang kakat. Saan ka nga imot? Amom, umapalakan ka. Ay nawaw, ay naman ti apalam ngay. Wun tagalan ti je customer mo. Saan akas kanyak? Kuripot. Anya, Awan pa inted na atip. anong santa taad dalat tadagiti customer akas na. Kuripot na. Agkapi ka kaday, dudong lakay. Itimplaan ka. At tagaw ka man pa'y bakit tagsarita ta. Ay nawaw. May papanitian niya lakay. May papaniti anak ta. Apay ni Lovely. Adda ka didakas anapasama kan ko na. Inuman ka no, mati pagtrab-trabahuan na. Dancer ka no gaya, miti may sa abar. Anya, Day tatimbagat ti kalugaran tayo. At impakita na abidyo kanya, katay na.
Sakti mabain bakit. Kunak man no restaurant ti pagtrab-trabahuan na. Nagulbod lakit di dayjay. Tangken ulaw at talaga. Ay una yun day taaputot mo. Kasaritam man no asino day taakalugaran. Ta isuro na ti pagtrab-trabahuan ni Lovely. Masapo na rabi rabi ka no ti trabaho na. Ay oray pay, mapantayo lata. Iyawid ta ti anak ta. Nga may delikado ti kastangar aramidan na. Adda customer ko inton madamdama, friend. Manan? Wen, panagkunakot nakatsamba ak meten. Sino nga eh? Makitkitam jay foreigner anak kaplo. Ha? Bechay? Wen, friend, iso nga road. Kaslabak ng sika. Kitang ti panagbadbado na. Sapay la kumaa, tabak na nga agpaiso. Tapno dakkel mat ti mayawid ko. Ay nawaw. Apay ka di? Dananang kintatang mo, friend. Ha? Anya ti aramiden da dito'y bar? Ala, mapan mo ida kasarita, friend. Ang mga no agis skandalo da dito ba? Nakababain. Anyat aramiden nyo dito'y nanang, tatang. Si katirumbang apagsaludsudan may itikasta. Ay niya aramidam iti da ito'y abar. Kunam restaurant ti pagtrab-trabahoam. Ay nawaw, manula ang tisweldok no agaplayak a dishwasher. Saan adisintay ti trabaho? Nagbalinak lang a praktikal, takasapulak ti kwarta, tatang, nanang. Lukas na matlaan. Agawid tayon. Ag sales lady kalatan ijay lugar tayaw. Sa anak nga agawid, nanang, tatang. Kasta ti trabaho kayat ma. Di ka mabutan. Anya ko matipagbutngak, nanang. Daytan tao ti pakaisag makaam. Daytoy atrabaho tinang biyag kanyak itilas ud ti mano atawan, tatang. Di ko namkit day. Isi mani ti kayat mo. Isi mani ngagpaisaw. Ngam pagpiastaan mo't dagiti lalaki tabagay. No imay kayo dito, tapno ibabaindak, nasaysaya at no pumanaw kay latan. Tapno ibagak kada kayo, adda akon iti husto nga edad. Amok ti aramida. Anya nga rog ti maaramidan ta, no di na kayat ti agawid. Baybayan ta nga rudan. Amumot ni Lovely lakay. Awanan. Napadasan nan ti isi manay. Ay, no apay ngamin nga ipilit na ti agtrabaho dito'y syudad. Ti panunutan talatan. Katinaramid ta ti kabaalan ta. Ngam isaw ti natangkan ti ulo na. Iso nga awanan maramidan ta bakay. Maasyanak ko na lakay. Ore masyan ka kenkwana. No sana masyan iti bagina. Awalat ka. Ay, agawid tang arudan ah. Wanan awan mo't pagturugan ta ditaw. Agtaksita ang mapanitayan ni Pidaol na saan mo't ang mabalin asukunan na ta ditaw. Ang mga nutiliwan na gitipulais. Ano saan tamanan at makilugan ni motor na. Apa yang Lovely? Nan ano ka? Agdadagsanak, Abner. Anya? Katsikati amat isikog ko. Di na man raba ka na kasta. Sa anak amang rabrabak, pudnot ibagbagak. No pud nung agdadagsin ka, imposible asak ti amatisikog mo. Ay nawaw, kasta pa'y lang ti ibagam kanya. Amo ta adwa no anya ti trabaho. Anya ta mo kay, ang mga numay sa karag ti customer mo, tinakasikogin ka. No kasta, masikog ka nga ron. One friend, Amo ni Abner. ilibak na nga rod, friend. Saan na kanong anak ti sikog ko? Ne, kasano ngayon day ka? Ay, jak amo, magulwanak launa yan. Sino nga iti mga sikasukan ka no saan atakderan ni Abner ti anak yung? Di namat nga rod kayat, friend. Sigurado ka kadi nga iso ti ama ti sikog mo? One friend, sigurado ak. Agawid ka nga rod, takasaritam ni Abner. Ipakaawat mo kan kwa na, friend. Saan mo't amabalin at likudan na ka?
kalpasan ti amin? Maya, Oh, apa yung nagsubli ka? awanan ni Abner iti pag-abangan mi, friend. Ha? Anyat kaya't masawan? Pinanawan na kun, friend. Oo na yan. Jak amo no sa dino ti ayan na ita. Jakon makuntak. Awan nga roden Ang mga no aglamang matanda yung lalaki. Tulungan na ko, ma, friend. Jak amo ti aramidak. Anya nga tano agawid ka pailaang ijay lugar tayo, friend. Saan kan ama katrabaho? Taagdadagsin ka matan. Kumusta mat nga tan ni Lovely ijay syudad? Nabayag matan asaan ang nagparparik na lakay. Ado ti text ko kankwan ngam di mat ag-reply. Uray dagiti awag ko, di na matan sumbatan. Anak talat taday jay baka Ngam uray anya ti aramidan ta, ket awan met ti ipangag na. agpatangken met nga raw. Urayon na siguro amay sagmak. Sapay la kumatasan ang mapasamak kankwan na ti pagbutbut nganta lakay. Masikog ka kunam. Uwan, nanang. Ayan ti lalaki ang nakasikog kan ka. Awanan, nanang. Jak amo no sa dino ti ayan na ita. Anya ti naramid mo. Nagpasikog ka. Iti pailaang mo't kasjay a klase ti lalaki. Jak mat nga ron impagarop ang mapasamak ti kastoy, nanang. Masinaw ti masikaw. Taputot mo, dudong. Anya, Sapay la kumata mapakawanak, tatang. Saan ko anagayatan ti kastoy ang napasamak kanyak? mangibabain ka launay. Nagawid kang agpaisaw ng parikot magtinsangpit mo. Kita saan agapotan nagpasngay kaan, kat agsubli ka manan itibar ang nagtrabahuam. Saanan, nanang? Rumbang laang, ta sigurado ang makaungat ni tatang mo. Maawatan kayo, nanang. Nagado ang mabali na pagtrabahuan dito'y lugar tayo. Day tapay ladan sermet itibar ti pinilim. Dakkel nga minti sweldo ijay, nanang. Wen aangam kita man tinapasamakan ka. Biyag mo mo tinadadaal. Anyan tulaangan ti panunutan ti anak mo. Numaamuan na akasta ti trabaho ti inana. Amangan no ibain na kantaw. Ay, di kay madanagan, nanang. Saan ako nga agsubli iti kasdi at trabaho. Agaplayak iti ibagbaga ni tatang, ta isupay ti sweldo. Wen, agtrabaho ka. Tasyak ti mga awir iti anak mo. Mano abulan nga minan ti anak mo, Lovely? Innam abulan na isong agtrabaho akon inton umay alawas. Sino nga iti mga awir iti anak mo? Adda ni nanang. Nasaya at ano kasta? Tapno makatrabaho ka. Si Kangay, pagtrabahuam ita. May saak a cashier iti may sa grocery store, friend. Saan kan nga agtrabaho iti bar? Jakon kayat ijay, friend. Nakabutbutang. Jak kayat ama pasama kanyak tinapasamakan ka. Jak kayat ama dadaal ti biyag ko, gapo iti kamali a desisyon ko. Igatang yu iti bagas, tatang. Awan samat kwartamaon. Agsweldo aktumanen, tatang. Sigurado ka Wen, Kahit kumusta ti trabaho mo jay talipapa. nasaya at met. Isu na laang ta 350 laang ti sweldo. Ano sama? May mayatan day ta ngam tagsalsala ka alamo-lamaw iti sangwanan ti adu a tao. Wen, tatang. Last chance mo retan. Di mo padpadasan tagsubli iti kasya klase ti trabaho. Tano mapasamak day ta. Di mo namnamaan at tulungan ka manayn. Naawatam. Wen, tatang. Saanan ang maulit? Ay, nawaw! Dumngag ka kadagiti dadakkel mo. Di ka agaramid iti banag nga ammom apakadadaelan ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.